Tunga i hanga lelea pureanga Australia o gumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu ai to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Katake mo me fila. As we acknowledge the presence of Almighty God in our midst, our scriptures come from Psalm 91, Psalm 90, verse 12. Number our days so that we gain a heart of wisdom. Get our work. Otua whatomaf, o ke hawi taimi o ke hawi tāniti, o whakaongongo atu, a ho whakatupu ke awhiana. Nā ke ngāhi, ho whakatupu mo whakakawenga, nā ke ngāhi ho whakatupu mo no whakatau mua, ke whakamatala ngei amwela he awhiana. Kia hiri hono kakato, nā ke ngāhi tumutumu ho whakatupu ka koe tangata. Ke whamatala o whiai, aho mau hau, ka koe hau ngai hau. Ko ai pongpong koen, ola maria lei, eksea frere atong. Kau ka whonga, wangai kou whekau aki, o mau kau whatahi e mau anga keresi koe. O mau tala noa he mau anga keresi, he kune fofoa mea e ngahi whatungia mai mama whakatala o tua. Te mau tala noa mo he wahe e ka venga a koe. Mau whakawhi koe eiki, ke tataki e whatahanga koe. Taki tonu, a ho lau maari e eiki, mau whi ma hakakai o whaotua e whanua koe. Mau whi ma o hakakai o whatui, tahu heo mau tū wha olo pa ue loto. Mau whi ma o ngahi tamai le rei, mo ka taki le rei e whanua koe. Whao ngai tālanga koe. Ke ni whakatolo ngai kawe ngā fisfis mua e a whiona ke tangata. Ka koe mau whalang lang ke a whiona. Ki longa ngāo e ulau, ke kihi ngāo e mofisi me kalowhiama. Ka koe māma e whiona. Mau kore kotoa ngai mea ni a sisu kaisko alo mau whamoi. Amen. Pamalo atu e tangatai kai whekau, whengamare ko ni te kore ai ki he kalake pūre e wharerea tonga, klorea pōreo, ke ne whahoko ai rea taritari. Whatapi e o tua mafi, ne awhio i o tau lotolotonga. Whatapi e hau o tonga, king tupo wono, mono whare. Whatapi e tsea o e whalea lea, Lord Whawhanua. Whatapu atu ki he hou e me mipa, o e whalea lea o tonga. Whatapu ke ngai hoanga aue, o e whalea lea. O tau ala nima, ke pouaki, hono tālangai, o i kawe inga mahu inga, o i pongpongin. Whau atu e whatapu, ki atu ki moutou kotoa pē, o tau lo nuku, i he whare whatahaanga, o i whare alea he pongpongin. O kou whafofonga ia, ai e iksea i whare alea, Lord Whawhanua. I hono taritari rerei, ki moutou ki he whare alea. I e fuafua tālanga, ai e iksea o i wharea lea, o whakahoko i e whonuan. Koe whakakaukauni, na e whakamohe mei unu, i e ngahe taulahi. Pea kua usia i he ahoni, pea koha o e poki fo ou ia i e wharea lea.
Ko konga mau inga fokieni a hono pautolo aki mo hono ngā ue. Ai tau mua ngā ue ai whalea lea. Ke fuaki ai whainga maari e ki he toko taha kotoa pe i society. Ke kau i hono tāla ngai ai ngahi kaweinga o kuope atu hono ngahi ola. Ki he tapa kotoa oi mo ui ai kakai aho tau ponuani. E tokoni foki ia ki he whatongia o whalea lea. I hono whakafofo ngai, ai leo o kakai, mo no ale ai, ai ngahi lao o whonua. Ke mau me he ngai whakataanga o hange koe ahoni. Ha ngahi whakamatawa o kune whakafofo ngai, ai anga e whakakaukau ai kakai. O kuatu ai whakamalo loto hounga mo oli. Kia tiki mō tō kotoa pe, o mō tuku taimi, ka mō mea mai, ke whakaao ngai, ai whainga maari e koe ni. O fofolai ai whala, kai area ai kai ngai. Tala monu atu, ke ngai tālanga, o tau hanga naki aki ai, e pongpongi ni, tua whai. O malo ki he kalake pūre whare rea tonga, i whahoko e rea taritari. Ki mua pe a oange whainga maari e ki he ksea koe whare rea tonga, ko kore pe mua ki whahoko te whanki i tūtu ni koe ni, ko ngā koe lere i koe ai tau porokalama. Nei whoki amana ki ke mea mai pa mo e tokoni pare mea leo leo, Samuel Waipulu, ka unga e ko tengetange, ka nā ne whia wito ke kau mai ki tālanga koe aoni, e ko hinga e koe ke lawa ke ne mea mai i he pongpongini. Koe kore atu pe ke te motolu, mo kataki mua o tu hifo mo telefoni pe tāmatei, koe ngā ke o te neuesia ai tau porokalama. Whatonga iangi ka pau e tatangi o telefoni, e whamawahe rewa koe me tua, me whareni ki tua. E ngofua pe whaita, e whapau pe mua heka ke uesia e toko taha o ta whaki, pe ko nau tolu koia i mui ia te koe, e taimi koe te whahoko ai ho whaita. Whia mau bito pe e whakalongolongo, rotonga koia e tau porokama, pe kai o bito ke tāri, a taha te ni whenga ke whakatupu hawa mo weu, pe ko parparema, rotonga ai porokalama koia e pongpongi ni. Koe te ni whahoko e whainga alunganga koe ni, e kore rewa ke kaunga e wharerea ke tataki koe ki tua. I whenga mare koe ni ko tuangi ko mo whawhi mai e ksea wharerea tonga, lo sa whanua, e ni whahoko hane mea ke hoko e koe e porokalama e pongpongi ni. Alo bitu. Whatapki he awhia e tō he tau roto tonga. Tapa mo ni awhia o tamatui tu pōwono, ka mai tahini kuini na raspau. Tapat ki he tama pinis kao ni, ka mai tahini pinses kao ni mo whare tupo. Tapan ki he hoi whawhonga kao whare area, mo kao mai ki he pōkama tālanga e ksea he pōpongin. Pe whake ko whatap mawahe ki he tahako toa pe o kao mai ki he pōkama koe ni, o au ton mai ki he loto whare area. Ko tomo whamaro ki he ofa eki, ki ono whawhainga marie e tau pokama ma kehe i he pongpoini. Peko o ato heni ku whamaro ki he tako toa pē o ku kautonu mai ki he fuafua tālanga a eksea o whahoko. O tau kau whakataha e ahon, koe aho whahistoria i he ngawe wharearea pa me ofisi e sea wharearea. Ku fofolai ai whala kai whaiha tālanga. Peo whawhi e kakai ko toa pē ki nau kau mai. Pehe whoki ki nau tolu, o whanonga mai i he le tio A3Z, val 12.9 FM, Broadcom val 5.5 FM, pea pehe whoki ki he live stream o whahoko he TPC, pea moi media whasosiare ai wharearea. Maro e kau mai ki he tahako toa pē, ki he tālanga eksea, pehe no whapalangi ko speakers debate. Koe ngahi ka weinga pe o mawhatuktuki e whanua o whotua te tālanga ai eksea. Pea koi ai o tau kamata i he ka weinga
o pehe i ono whakarea, koe teu le rei taha ki he hia whikau aki, koe tau tea le rei taha ki he hia whikau aki, me whai tau kona tāpū, koe hiri whaki o tau tea mate, koe kaweinga e tālanga e ahoni. Koe tālanga e ksea hono wā, e teu mo ia ke whakahoko i mahina ko Agos, koe tauni pe te whito ia he kaweinga ko ia i ngahi pore o e pokarama tori akau, mo maungau e ki toa pore anga. Pea toi whawhi e peki mo tō ke mo kau mai ki he tālanga ko ia. Hangepe ko ia mo mea i hau eiki, pea mo iro ka kai whanua, ko ongo ka veinga lalahi eni e ua ne mahino mai, me he whorofora huwhio ne awhio ai wharea rea i ngahi wike ko hiri. Ko ia ai, o whai e whamaro ki he kau matao tau, e wha, ko whawhe ki nga o rea i he pompogini, uruaki komisiona reo, a e polisi, ko te vita vai rea, ua ki ai ko Mary Prescott, me he Salvation Army, ko toke tā mapa puloka, pea mo whaiwhikau se miskawa. Koe tā mua e nau i he ni ke omiha ngai whamatara mahino mo ma opo, whikau aki pea mo e ka wenga o e aho. Koe kulupono wā, koe whawhawhonga o tonga tapu whā, ma teni tapu eluelu, pea mo e whawhonga o wawau taha whā mo are. O whamalo loto honga ki he ongo whawhonga ko e ni, koe uhiko na loto lahi ki na kau, ke whahoko e na whatongia, aia na i whiri aki ki na ua i he kau whawhonga ai kakai ke na whahoko ai leo ai kakai. Aia i kai makatuunga he ahoni i hona tui whawhoi tui, ka tawa aki na poupou ki ai, pe whawhepaki ki ai, koe i he topiki koe ni o tālanga. O wahe naua ki ai o ki kohana tui whawhoi tui. Koe tā mua tālanga e kse api koe speakers debate, kono maiha ata ki tua, kono maiha ata kai malu ke taranoa i ai, tau taina he kakai ai ngahi ka veinga whawhonua. Pe iha tuunga ngā pangapanga mārie ai ngahi whakaukau. O ki ai hani ihi, o nau tui o ki kai to tonu ke whahoko ai tipeiti i he ka veinga koe ni. O magatuunga i he whakaukau ko osi i ai hangahi tutun pau ki he ka veinga. Ka koe whangatangata ko ia, kono whangatangata ia, e tau toton whakunistu tone, ke tau lea, pe whakaha, e tau whakaukau. I he wharea rea o tonga, o whapapa i pe, ai ngahi whakaukau ko toa pe. Pau i kai ha whotu whakaukau e kovi. Ko e ngahi whotu whakaukau ko ia, o whofua ia, me whamatala o hala. Ko ia ai, ki mua pe tau wha maui, ai tālanga o e ahoni. O ko whawhi i ato e tō tāko toa pē, ki tau whanongi e ngahi moni mea, e whamatala i mai. Pe i he tau whakaukau ai ngahi whamatala ko ia, ki tau tōk whai ai, ha tau tūtu uni. Hiri ia e tau whanongi e ngahi poini, mo e whauhinga me he ngahi tawha ako toa pē, whikau aki pia mo i kawenga koe ni. I hoku lakanga koe sea, pea mo e toa taha ki tataki tālanga o e pompongi ni, o ki kai ke kau ki he tawhaaki, o ko whawhi e ki mō tolu, ke mō kau mai ki he wahe, mō wahe bai mo ngahi whakau ki he kawengai, bai oatho mō whainga maarie i rotonga tau pokama. Ta koe mea wha o sipe, ke tau whia, koe hu ki a tau whainga maarie ki tau tālanga i pompongi. O koe ko whamarot ki mō kama ki tau pokama, ka hoko atu ki he whaunga e whakahoko ai tālangan. Pate mō mea mai peki he tau pēnolo i he kutō he mamo, tō matau, e rakamata e tau tālanga, a ki ha whamalanga mi he kau matau tau, ai o whawhi i mai a toko whāna o si whakahat ki mua. Ko e minite pe e nima
e o atka ki nau tolu, pa ko tō whā koe niu ki nau kau nau tohi tipeiti. Koe nau heni ke nau o atu e nau ngahi ilo mo tau kei whaka professionale ke mga tu o ngai ai tipeiti. Koe tipeiti, pe koe tālanga e whakahoko i he konga hano wā. Aia koe ongo whafofonga. E uaki awe whangamari ke whafofonga tene tau kawei ai tau piki koe ni o e kaweinga. A ke minite e nima, e fitu, pai kai fuoloang he minite fitu e tukuang ki ai, ke o mai ne ngahi poi ni. Pai awe rewa ai minite fitu ki he whafofonga koe o ne tau kawei ke oua whakahoko ai fotu whakaukau. Pai taktaha awe rewa mo na tak minite e tolu, ke o mahana tari ki he ngahi whauhinga koe nai os o hake i he minite fitu nai rak whaki. Kone hiri pe e na tālanga, e whakaata rewa ai tau whatahaanga, ke mō kau mai, pa koe minite pe e ua, e wahe atu ke tō taha taktaha. Koe taim koe nai whawhia ki mō tolu, pa koe taim koe na mō humai ki roto wharen, nai tonu ke tuwha te kaukala keha mō ngahi tikite taktaha. Koe tikite o whakawhika mi he taha ki he te awa noa. Pea ku whenga i peke potpot tatau hono vahe ngai tikite, pea ku gai ngahi matunga kehe na e ngau e aki hono vahe. O whakatata peke he ngahi university na osi ave paupe e nau tak hongo full. Koe ngahi pot ngau e, maho ku kehe pena e vahe o mō ngahi tikite e ua ki he nima, taktaha. Pene e ngahi tikite na e tuwha ki he ngahi te tio, o tuwha i he ngahi pokalama kou whamawhola ki he whonua. Ai koe taumu a ke vahe tatau pe awe ngahi whaingamari e tō taha ko tō pe, ka oua e whapara taha pe ki a tawhaaki. Ai koe tō taha koe reau ki ki aha tau ilo, pe koe whē tawhaaki e tipe i timo tālanga o kau ki ai te tautok ilo pe taimi o ku whahoka e ni reau. Ai ako ne ospe koe ni e tau taimi, te u whamapopelewa ngahi poini koe ni o hake he tālanga, pe kone hiri pe ia te tau paloti, ke mahino e tawhaaki koe kuiku ke tālanga, koe hae loto ai toko lahi. I he taim koe ni, te tau kamata rewa e tau tālanga, pai awe rak whainga maarie ki te vita vailea, koe komisiona polis leo le o ia, mi he urui aptanga polis longolongo. Te vita vailea, ko minite pe nima e tuku atu pe o kamata taimi. Maro sea, o kolege u formal maro e whatapu nei oti. Ka tāke u whalaula veatu ki he kaweinga u tau i hene bumpungi. Me he put ngai polisi, polisi tonga koe put ngau e au ku whawhatongi a ki hano whakahoko e lao, e koe law enforcement. Pea koe whatongia te whito o ha put ngai polisi e tū whama manilahi, ko no whakahoko e lao o whataumua ki he malu, mo he hao, ai society, ka umaa e ngai community. Whanonga mai e put ngai polisi tonga he kohiri, o wak me ki wanoa taha whitu, na e whatonga i he put ngā ue e ngahi pore u whekuki, pia mo e malu koe e whanua, o kawai ai ngahi hia o whilawe mo whai tōkona tapu. Na whatu wahe put ngā ue e nau planning ngā ue, pia ku iloa koe crime control strategy, pia whatu wahe ai planning ngā ue toka mua, pia koe crime prevention strategy. Pe hanga rewa e planning ngau e koe ni o hulu i mai ai whie mao ke ngā unu ki he ngau e toka mua. Pe koe proactive mo prevention phase. Pea i he marumaru o e planning ngau e koe ni nā ne hulu i mai ai pe nā ne indicate ki he potu ngau e ai ngahi main driver pe koe ngahi mea kune hanga whatupunga ai hia. Pe koe whai hia. Whahia ai ku wesia e malu me hawa kakai.
Pea whatonga i le wai o ku kawai e whaito kona tapu o ka holo e mua ngahi i mea ki ke. Pea kamata lewa ke fotu he potu ngaue ai waa make whanau nau ke nau nofataha ke kaweinga koe ni o ta tau pepe moe o ka holo. Ko hui koe ne uesia tamaki i he society o mātuunga i he whaihia. Mahino pēr whatongia o potu ngaue i he malumalu o e criminal justice system o whengaue aki pa mui whamawanga e pehe ki he prisone. Pea whanonga mai e potu ngaue i hono whamalohi i hono enforce koe ni oe. Tawhaki ki he whaitoko na tapu. Pea uiai ngahi pore ke heke. Kana e whatonga i he potu ngaue e kauma tonu e whaitoko na tapu ki ngahi hia ke heke he koe une uesia e society. Pea whatonga lewa ngahi tau ki muini u kuiai ai holoa e ngahi hia koe utu whamanamana ki no whamalo e society. I taimta tau o ku hiki hake ki olunga ai ngahi fika koe o kina tolu puke whailo mo awe ki whamawa ngā u whilawe pa mo e whaitoko na tapu. Nea umei ki he wanoa uataha i he tālanga whakafonua piko e symposium i November wanoa uataha na e tari ai plani whakafonua ki hono tau i koe e whaitoko na tapu piko National Action Plan i he illicit drugs. Pea nei ai e ngahi whatongia mahino ai o e potu ngāue. Pea kau whakataha pea mui ngahi uma ngāue. Pea pehe ki ngahi focus area o e palani ngāue whawhanua koe ni. Ai ana e focus i he supply reduction, demand reduction pea mui harm reduction. O kei hoko hoko atu pea potu ngāue i hono whainga ke whakamalohi mo whakalalakai a hono whatongia te whito hono enforce ko ia o e lao. I he wakai a potu ngaue ki he kaweinga o e ahon. Nai lawa he pureanga o liliu ai lao koe ni ki he whaitoko na tapu i he wanoa pea hiki ai e ngahi tautea. O whakakalakalasi ki he class B pea mo class A. Au mahino pea ai class B koe ngahi whaito o anga mahen ange koe marijuana, koe cannabis i he tempa teknikare. O aroha kia e tautea koe ni ki he wanga ni mamano, koe tau e fitu. Pea i he class A, aia koe ngahi modern drugs ia, kau e aisi, koe o iloko e meth, pe ke cocaine, me ngahi drugs koe o ku he malu koe ia. Aroha kia o panga e taha miliona, ai tautea lahi taha, pea o ke moua panga, ngai bukura ta tolu noa. E nea peke wanoa ua tahana e toe liliu ai e lao. Kata te vita ku osa taimi, te tua pēho second torno ke whamapo opo mai ho whamaranga. To hiki ai e lao o arohaki ai e tautea ke class A ki ngai bukura ki he mate, ka pau e ova i he kilokalami e ni ma. Aia koe wakaia e potu ngaue ki ai, Kei kou pēr potu ngaue ke whakahoko hono whatongia o ta tau e pepe koe hae tautea. Ka mahino pē ke potu ngaue, koe tautea koe whakahoko he whamawanga o kau ai tau mua ke whakasisi pe mo ta tau e ngai palpare mo koe ni. Mate ngata i sea maro. Maro, tau hoka ke rewa ki he tau matau tahono hoko o se miskawa koe whaiwhikau ia potu ngaue whapi sone. Peuku toi me mi pape i he komit ngau ai kuruku whakaola kalofi ama. Se mis community ni mau kamata i taini. Mala sea pia kou whawawate ngahi talwhatapu, whapawate ngahi kautau kei katoa pe malaini ke atame motuani ke. Sea ku mahino ai whehui, aku whakaukau sea ki he hangeka mena ke mea ki he no siof lelei ai toholo whola tau hau. Pea ku makatu ngai ai whakahoa koe ni. Koe whehui, koe tautea tau pota. Sea koe ke motuani, ko acknowledge pen i he whatahangan. Ai wahe pa moe komisana prisone. I he whakaukau koe ni. Ko tuiku tatau e viu koe ni mo maua. O ku hange ki he motuani, pape he ki he komisana.
Koe whakaukau koe ni o tau te a lawe kai whituna se. O tala no e ki he ola. O kui kai ke ha mai ke motuani ai capital punishment. Ai whakaukau e tau te a ke mate. Koe ola, koe tofo fola, ke tau te a tapotaha, koe au o e whai whatongia ai ngahi pila e wha o e criminal justice system. Boris, tatalaki, whamawanga, prisone. Ka pau na e whai totonu pea whai ke au ai ngahi kupu whekau aki la lahi o whakamawhai i he lao ke naulea ngā tonu ke tuku mata ofi o no whatuwha o whaitokan tapueni. E ai e o laia. E ai e o laia. Pe hei kai toi haere mea tau hau. O whorofora ke whanua. Koe commitment o si ia. Ke talanoa ai e o la. O kuhinga e tau talanoa koe hae mea toi tau potaha. Koe tumu o e whakaukau koe ni ia koe liliu. O lo na mau whenga maari ke utala noa ne boba mo toko taha utongo ngau e ki he mate i he whaitoko na tapu. Koe remorse, koe ririu, koe whakatomala, koe sia i hono whainga maari he toko taha koe ni. O ku ngā ue e whakaukau koe ia. Ka pau na e whakaau pehe ko toa. Ai ngahi pila e whaa koe ni. He kai ke tau te unda dome tānoa koe ni. Ko pau ke fua, ko pau ke ola e whanua aia. Ka hui o matamata o ku ngā vai. Ko si ai pe taha pa mehe. O tau tānoa koe ni ke ngai pila e whaa koe ni. Tatalaki, Boris, whamawanga, Prisoni, o tau whakatau mo me kasto muki ai. Ko ngai kupu kātoa koe ni. Ka planis tatau e malohi koe ni. Ai commitment ke ofa whanua whaitoko na tapu. Koe remorse, koe ririu, koe whakatomala, koe sia i hono whainga maari he tō taha koe ni. O ku ngā ue e whakaukau koe ia. Ka pau na e whakaau pehe ko toa. Ai ngahi pila e whaa koe ni. He kai ke tau te unda dome tānoa koe ni. Ko pau ke fua, ko pau ke ola e whanua aia. Ka hui o matamata o ku ngā vai. Ko si ai pe taha pa mehe. O tau tānoa koe ni ki ngai pila e whaa koe ni. Tatalaki, Boris, whamawanga, Prisoni, o tau whakatau mo me kasto muki ai. Ko ngai kupu kātoa koe ni. Ka planis tatau e malohi koe ni. Ai commitment ke ofa whanua. E whanua koe ni. E ose mea koe ni. Ko sio ke ola koe ni. Ko si ai toko taha kui loto ai. Ko si ai e whae. O ne take angi ni ki tau taha whaa ki loto taini. Ko e wha hinga whakaririfu ia. Na e whinangalo e ne awhio. Ko e ha ai tumu. Ai commitment ni koe ni. Ka pau e whakakakato e ngahi tala noa koe ni. Ai kupu e whaa koe ni. Ka toki hai takai mei mui. He ngahi siasi. E ngai kupu whekau aki. E tau tupu me ngai whamiri. E ola e whanua ia. E kai tai ola ia. Kau kairi aki he otua e ola. Mai whanua koe ni. Ko wama se ke usio fo ou ke whehui koe ni. Koe tau tea tau potaha. Koe whai ke wau. Ai loto aki. Ke tau i ai whai tōko nta pue whanua koe ni. E ngahi mea ngau e whakoe. Te tau au me ngahi mea whaka e whika. No analaiso. Koe hae viu. Os maina pe ngai viu e sa sindi ango koe ke wafunga ia e. Ai tesi kau takilotu. Kau ikai ke tui ai ngahi whaianga lotu, pa mua tui whakestane ke tau tea mate. Koe uhinga ko ulawe mea tānoa koe ni ai. Koe whakatomala ia, koe tumu koe ririu, koe ne ririu pena ko osia. Te tau awe tau e whiha ke remorse ke ririu, koe kano aonga nata. O kia e deterrence, o kia e ako ai. O koe whainga maari ke mo ui. Koe whainga maari ke ako ai hakakai. Tau whai ke wau. Ai ngai whatongia ko whakamawhai ki tā tolu ki ai e lao. Ka tau sio ke he au la.
o stofolo ni afio fono ko ha mea ngau le rei tahu wala mau e motolu faia ko mea ngau le rei tahu wala mau ko fai totonu. Honesty is the best policy. Malosia. Malosia mispa po oso taimi. Ta hoko ake ki a mapa puloka ko e toke tā whakilifa atamai mi Paiola. Malo e sea, whatulo at ke whitunu ka mai ko tāna ko toa. Lau e te tapu, motuani e koutu waha au i hofanga whakatapu. Tari pēa ngō mea e o, pe whaha tau te amate pe kai. Ka wilangi ta whakoe ke maina puki ai pe mea pe hei. O hange o tanga tū koe tainimi, whatau ke meta, me whakapo. I he tohea kohere ti wahe walu, me stahataha. Koe mea i e kai whakahai wawe ai tautea o ngau e kovi na e tala. Ko ia, ko hono o ia. O ku maarohi ai loto e hako i tangata e whai kovi. Si hova e. Hu tautu i kia inspired by God, ka kaina nau whao tau koni. Ko mahina e whuriku wanu ia tamaki e whai toa kona te whakalao, i huma uoti. E ngau e ake tau tupu e whonua, koe hakau e tainini, ka koe whonua ke kahau. Kone o mai e toonga u mousaa, mo whakari e ria. O iku i e auha, o whakawhakatapu. Au si o tonu ai o maumata, i ngai whaamire ni. E se te whanoa o mai whakamarohi lahi taha ia, i e mahina ko tope o mai ke whaafare mai, pe se te hiwanga futupe mai whakamarohi ia, ki he te au. E o mai whakamarohi ko ia, pe se te whanoa ai, ko e ngau eke whaitoa kona marijuana, pako methamphetamine, ko whaitoa osi. O lahi ngahi tamai ko lawe ea, o siai mo ngahi mate i whaamiri, tupe ngahi whaitoa kona. Tamai ni ia, maro ena kei ofa. Ta lahi ngahi tamai o sta e ngai whanau, ngahi whaitoa kona to kote whamaki. O ia ka mautoro katoa e whanau ko ia. O ku mamma whange, ano whakapaanga ka kai koe upuki whatamai, pe te ngau eke whaitoa kona tapu, mamma whatu o tolu ia, rito o tolu ngeau ia. Pese tolu ngeau, o hinga ia. Whaitau ka taha no moro pe tau pe upuki pe, ka koe kine ngau eke whaitoa kona. Nā keke hoko ha mea pehe ni e kai wahi wang fulu tupu. Ne hau ngahi tā ue po e tahi wahi wanoa, hiwa taha koe ka drugs ia. Moni pene ia drugs na ngoe ake hango mihi kulu mo, kamata moe. Ngai ake atosi pe moe, mihi koe mea koe ai, whaitaha pe moe mushroom, kamara te wolo, me whawhang, ting tong pēo. Unau i whoke, chimson wheat e mea koe ai. Koe ne lahi koe ki tai koe ai. Kamata mai ia, oski mui hiwa fulu tupu, me kamata koe service na ame hiwa walu, o asi lahi mai marijuana, pe alu e peo, ame kua noa taha tau taha taha nima, o alu e marijuana e o lunga me methamphetamine, toki o fongi lahi pengu, noa taha fi taha wala taha iwa, ua noa au taha nima. Pa kua rakare vai e pese te whanoa, o admission i maini koto pe, neo na siau e warangu fulu, ka ukolo e tai nimi, te pe au anga mahe ni e tai nimi, usfuoloa mai ia, heka ke te holo ia. Ka ulo tau ke holo, pa taha holo ko ia ia, ka ei tau tea ki tau putaha. Tu hita nero ni ta heru habi uhibi ai, pa e tau fōki e whika taha nima wanoa, ko la fa ton ton ni ko ono pure ngai fa to tai fa la o wai foi la wai o to kitana ke ko ki ai ko ai imprisonment for life agora ko pe mo to ani ka pa hita fa ko ta kana ka ki o death sentence kata ke blau be ko fe uia ami ko ai ki ai unga ko uia he kono inga ko fa ka mana ba he kala ko no e te mili o ngau e me ko ai mala psychology tu be ai pe ngai pe kai ka tu pe ai o tau e na pe fa mau angai ke ne fili pe pe ko ta ko ai pe ngai popula ke mate pe o ke e tau te mate ka ke te mo to ani o angi ki ai pe te fo matar ki ana hi case e ho ki mo e tan tau pe ne fai be e tan pe tau pe ka pa ti ka fa fu me ko ia pe ngai mo tu ne fa mau ko ni mai fa ti ri pa ti abre ba ki ne afio ki ro fa aske ki mai no pe tau te mate ata o ki ai nga kautaha lahi mani Amnesty International, International Harm Reduction Association, Harm Reduction una lahi na tolu. Tare na nga beta wana ko fulu tupu. Tata vile ke Amnesty International, Coalition Regional Harm Reduction Group. O nga nga we kautaha nga fonua i mani ke to na fai ko tau te amate. Tu otoro no fakafe motuani ma ko tau ni ho fulu tupu ya. Ki he embassy ko na ka tau tolu a Australia. Te ke ko alo ka me. Nga ke mau ke ka hono popo i mea koe. O ko intu pe lot e nga mea koe ni. O tu ke mo mea o ko mo ka to e te ke whakalai ko ni ki whakamau ko topi mamani.
o na mea I ka ato tori tutuni ko ni mo ko ka mamani he kune hanga ia wesia ato tonu e tangata ko ke to tonu e tangata hata ha to tangata ta o sia na to ke to puta neo na tala mai ko na finga I ke fakasi si o wa funga we lahi aki tautea mate tatu fito ko nga ko drugs e ni o hoko ke temini ko hoko America ia mistake ta ko ne to go sta fi haia ne ton hia o da ko o si se o hila ia pe o si ha ngai ko ho ka ke ngare da ka to ko Kata mapa ko o se taimi ka tu to second tom no ke fa mapo. Ko to ta ko no lau fa po ko to ta ko ia na ko fa mata ko to han unganga ne ha ni ke insanti fa la ia ilo pe mena ni fai palani ke tamat. Ako han ni ngau la ke fai to ko na no hanga o te elaborate me ako ia. Pe Filipe fa mau ke hao o ngai po blo ke mate ka o tau te mate. Kesio no ko u kesio ma tol ko u me afaka tauna kita. Ko tauna kita ke tu pe la ko ia ko criminal. Fenga ke ni ke ti criminalize I ka yo to ki ai. To pe ia. Ka ko tauna kita ko to pe te tauna kita ko to pe o mai ia ka ma tol ke ma si. Si buka te report fa da mai os ro ai loi. Fai ma tole fai to me ka to. Kai ke tu pe o wa to ai hono criminalize ko e tauna kita. Ko pe se. Maro, ko whiwhia pito ke o whare atu a Mary Prescott, a whongai mai Salvation Army, ka mato taimi. Malapito sea pa ko kole ke ufanga ngahi ta fatap kakato ku fanga aki me faleni kata mo oku ke blavi ki he kavenga pe mo e fatongia fa hoko ko pe me he Salvation Army ko e senta ko ki hono tokanga kina o kina tolo palo palema ko ia I he faito ko na tapu oku whakahoko ia aki hono ako I o kina tolo oku oangi koe pe me he whamau anga kina tolu o oangi pe me hangahi apiako kai pe he foki ka kina tolu o oangi pe ia hona ngahi family ke whai hono tokanga I kina pe a exea koe osi koe ai ahoia koe ia oku toi foki pe toko tahaia ki api nai hau me iai feitu nai hau me iai pe ka pau oku nofo pe ia whakatamai ki ha feitu oku toi foki pe toko tahaia ki feitu koe ia ka koe na ia e sio ai senta pe mo siasi he koe misiona ngā ue koe a siasi ko hono tokanga I kina o kakai ke whakahoko pe tokonia ki nau tolu ke whai ha whakaliliu pe mo hono whakafo o ai ngahi sio koe ia mo ngahi mau koe a society pe o ku tamua ngā ue pe hepe a senta ki hono tokanga I kina I kakai koe ni pe na ia I visone a senta ki hono siofi koe ia ai lele pe ai kalafia koe o I whaito ko na tapu ki olonga. Ko taimini ko kamata ke holo ai oloka holo. Ka koe whaito ko na tapu o lele pe kalafia ki olonga. Pena e whakatoka ngai pe me he senta ai si koe a ngahi treatment option lele ke whai aki hono toka ngai kina ka kai koe ni. O kau ki ai ha whakotu ha rehabilitation center o ku whakamawa he e ka kai koe ni ki ai. Kono uhi ngahe kono a ko I koe ka kai koe ni o ku peset pe ua noa ia e sea o ki nau tolo glava ia ke nau whakahoko e liliu. Peset e walu noa I kai. He koe liliu e o koe ke hoko pe ia I e foi aho pe ia taha. Pena ia lewa I visone ai siasi pe mo e whakatani ki he pure anga ke whokotu uha rehabilitation center o ku tau nima taha kotoa ki ai. Hono omi e kakai koe ni o tuku ai. Whakamawa he I ki nau tolu me he community o kunau iai. Me he api o kunau iai. Ngahi kau ngā mea o kunau iai. Ko ngā kai lava o tokanga I kina lelei ki nau tolu iai. Pea foki me iai ki ha feitu e whai hono ako I ki nau tolu. Pea tok tukuangi ak nau tolu. He koe osi koe o e poloklama ako koe ni. O ku kau e poloklama ako koe ni ki hono ave ki nau tolu. Ki ha ngahi feitu o ku e mau meai ha nau ngawe anga. O ku mau wa o ki he. Ki ngahi utai ni ihi o mau tō wahi, mau o tō koane, tō meleni, ko hono ako I ki nau tolu. O kei koe whai tō ko nā tāpū pe o mau mea I mo ui. O ku mau pe mo ui uta, mau I tahi. O ku mau he ngahi ngawe anga ke he pe. Pa ko whawhetai e sea o ku iai e ngahi ngawe anga o ku nau tokoni mai ki hono whaka ngawe I e kakai koe ni.
Pea ko sio ko ki to utupu ko lahi taha identify he senta ko whanau ko ni o ikai ke heni e nau matua ko whanau ko mai mei muri o mai mei motu o ku nau palo pale maholo ko ka kono uinga o ko kia hawhei tu lelei ke si ave ki nau tolu ki ai o whai hono tokanga e ki na before pea tau tukuat nau tolu ki whai e nau whiri mo e nau tutuni pea ko sio ia pea me he senta mo fua whatongia ko o whakahoko pa mau whakamalo ki a Dr. Mapa, i e tokoni koe a ki hono treat o ki nau tolu koe o ku abuse ngahi, ai whai tōku na tapu pa mo olo kahoro. Ka kuia i e whakaamu e eksea pa mo e visone, pa mo e whakatangi pa mi he senta, ka pau te tau sio ki ha rehabilitation center, e si ave ka kai koe ni, he kuia e tuia mi he sea si pa mo senta, ko death penalty o koe ko solution nia. Ko solution ni ha tau omi ha treatment option le lei pea ngā ue ke omi e kakai ko ni ke tau whai hono tokanga e kina pea tau toki ala lewa ke death penalty o ka pau o kai ke tau o kai ke ngā ue ai ngai option treatment option le lei ko ni malo ko yepe eksea malo Maro pa ko whamaro atu o tahi e tau taimi koe whainga mari koe ni te ave ki he ongo whafofonga wharea rea ke na whafonga i ato e tipeiti me ongo tawhaaki. Ai ku kike uhinga e na o atu ai ngahi moni mea na tau kawe i kuna tui whafoi tui ia. Ako whi whamara ara tupe ke mea i kakai whanua o kike uhinga e na wharea na o a tau kawe ta whaaki koe ni kuna tipeiti atu he pompongi ni koe mea i na whafonga i meo mo wahinga whiri. Koe tā noa koe ia ke mo tok whakahoko e mo tol a mui kono whakatata tu peni o ko tawhaaki ke mapanga maari e tau whai whatongi e pompongi ni ke mahino atu a o tawhaaki pia tau tok whai tutu uniaki. O ki ke whai ha whaulao he pompongi ni koe tau tālanga eni fofola e whalaka whaha tau tala no mahino i ha whaitu malu ma whaitu tau taina e tau rea i ai. Ko hinga ia ai tālanga e ksea pa ko fie ura kamata aki, ano whawhilo aki i atu, ai whawhonga wharea rea wa wau taha wha, koe whawhonga wha owen ke wharea rea, ka ko whamalo at ka koe ki holoto lahi kau mai ke tau tipeiti, e koe meo ki ke mea e hoi ki, nei tonga lahi ka whawhonga na nau holo mui, me he tipeiti o pompongi ni ko uhi ki e manawasi. Ka tau loto lahi ko uhi koe ka hau whonua, pa mangau e mahu inga au pito, o whi mau ke tau whahoko, o mga tuunga pe, me he talo ni he tau whawhola e whare, he no huwhi whare rea, o au mai ki heni ko whaawa atu ke tau tālanga i koe kakai whanua. Koe wheitu en ke whahoko e tāno koe ni, i kai koe Facebooka. Koe ko whi ke whailoa ki atu, whawhonga whare rea, whawata koe ulu niu e whitu, o kune whawhonga i atu i minite fitu. Kone ospe ho uniu, kone osia ho taimi. Ai ka mata ho taimi me he taimini, whawhonga, ta whaaki a hono popo i ai ka venga. Tapu sea bea korke u whatapot ki he kainga whanongo. Ko popo au pito ki he whakaukau, koe tau te amate, koe mea ngau e rei tahaia ki hono tau te ai, ki hono tau i o e whaitoko na tapu. Ura ki o e kupoini, ko hono whakamana wahe i pe ta auwhi whaka au furi o e whaitoko na tapu. Ko e whakaririfu o e tau tea tau potu taha, tene malawa ke a whee e roto i kakai me hono palani mo whakahoko hahia, e alawa ke ne holo ki lahi e whaihia. Ko e fui i whakatafoki ko e ni o kumahu inga au pito i e ngahi whanua i ki o kulawea ngofua hono ngahi whaunga whakasosiare, i he mafola a whaitoko, kona tapu hange ko tonga ni. E lau ai whamau iloa mi Amerika nane pehe, ka pau te tau hrifake e tau te amate ki he kakai tā mate, pia i kai kene ta ofi e whaihia, ko tau mea pena e whai ko tau tā mate i pia kau tā mate. Ka pau he i kai te tau whakahoko, ai tau tea ko ia, pia tau whakangofua rewa ki he kakai tonu hia, whaitotonu mo tau hilao, ke tāmate ki nau tolu e whaitoko na tapu. Kono whakahoko e tau tea mate ko e whawhepaki malo i tahaia ki hiani. Ia ki whanua si i hange ko tonga ni, o ku malo hi nofo whawhamiri mo e kāinga e malawa be ke ne whakai ai kakai
ke nau whakamamao mi hono ngau e aki o whaitō kona tapu. O poini hono wā, whataungia whaka e whika mo whakalao. Ka inga whanonga, o kei lau maari e rei pe ai tau tea mate mo tari sone i tongani, pe lava ke ngau e aki o whakatau ke tau konistu tone ko ngau a whā, ko ngasi uluaki e whā, i he lau whaihia. Ko ne kei lau maari e rei ai lau ni i tongani o kune whakamahino, o ku kei tui pe kakai e whanua o to tonu pe, ke hono kei ngau e aki, o ka pau o ku hoa, ngoi hia na e whakahoko. Ka pau o kei lau maari e rei ai pe ai laoni, pe aku te eki ke ta ofi, o kune whakamahino mai ai loto e kakai, mo nau kawhawhonga ke kei ngau e aki pe. O kune toe pōpō mai pe ai tui, ko e tau tea mate, o ku kei whiunga pe ia, ke ne tā ofi e kau whaihia la lahi mo whakaririfo tau whonuani. O kei e whatongia whaka e whika mo whakalau e pune angatonga, ke malui hono kakai, me he ha tamaki, o e ngau e aki mo hono whetuku holo e whaitō kona tapu. O tau tui, ko e tau tea mate pe tene rawa, ke ta ofi, ai ngau e pangoni. I hono whakahoko e tau tea mate, o kune whakaha mahino mai, ai tuku paha e wharearea mo e pure anga, ke malui e mo ui mo nofo malu ai kakai. Koe whonuani o whenā pasi lerei pe ia, koe whongani o whenā pasi lerei pe ia, mo e whatongia o e pure anga ke malui, ai nofo merino, pia mo e totonu ai kakai, ke nofo i he society o kutaua taina, me he nonua kovi, mo tamaki o e whaihia, me whaito o kona tapu. Poino na tolu, malui, pia mo hao ai kakai. Koe tau tea mate, whaka ai nofo merino, aki hono auhani ai ka kai whaihia la lahi pa mihe society. Oin hono hoko, ko whakamau totonu ma ai ka kai e whonua o ku e sia e whaito kona tapu. Ko hono whakahako e tau tea mate ki he ngaha i hia la lahi i he whaito kona tapu, o ku lava pe ke tau whakahuingai, ko whakamau totonu me whoiunga ia, ma ai ka kai tonu hia, ka e ue sia e ngau e pangoni. Poini ko hono hoko, ko hono tau i o hono whetuku whakawaha pure anga o i whaito kona tapu. O kulawea ngofua au pito e whanki whanua i ke Pasifiki, hange ko ki tau tolu i hono whetuku holo e whaito kona tapu. O kui kai te tau mau ha mea ngau e whiunga, ke malu i ho tau. Pea kuhu mai rewa e ka kai, me tua pure ea ki tau tolu, ke ngahi taulanga ia ke whakafou mai, whaito kona tapu, o tufaki atu ki he toenga o mamani. Ko hono whakahoko e tau tea mate, e hoko ia koe mea ngaue, ke ne whakaloto si, ki he kau whaihia koe ni, pia ke malu i ho tau kau a whanua foki, pia mei he whaito kona tapu. Ko hono whakotu whaunga lao mālohi, pia moha ngahi tau tea mamafa, koe whakailonga ia ki he kau whetuku holo, o e whaito o kona tapu, o kui kai whaingofua, ke ngau e ake atongani, pia e malua i e whanua mi he ngahi kautaha, la lahi mo mālohi koeni, he ngahi whanua muri. Ko poini ko hono hoko, ko hono whakamālohi, hono tauhi e lao. Tue mo tuani, e ksea, e hoko e tau tea mate, ki kau whaihia la lahi, fe kau aki mo e whaito o kona tapu, ko mea ngā ue, lele ia ke whamalohi aki, hono tauhi o e lao o tau whanuani. O kune tala mahino ke ka kaiwhahia, ko ho mou tau tea eni ka paute mou mau e lao. Pea e tokoni eni ke kau polisi, whamau anga, pe he ki he toke tāwa mei vaiola, o me kautake e whanua i hono taui o i whaito o kona tapu. E sia koe ngahi poini koni ko lawe atu ki ai, o ku pou kakato au pito ki e whakaukau, koe tau tea mate pe taha tene lawa, o solova e ngahi palparema o kea ngangai pe o me whanua, e ku sio mata ki ai e kakai, pe a au ane hanga o ave ai kakai toko lahi ki ngahi poto ui kai nei kai ke nau amanaki ki ai
o asi mai pe me hua tori ai tokolahi taha ka kai ko hua ke ai ko faito ko na tap e fo ke va ko ni to nga he to ta puloka o ko i kai ke ma o ha no fo anga ke tau hia e ka kai ko ni uesia ki na tolu e faito ko na tapu pea ko hui ko e ke lau maari le pe a lau fonga pu o se o taimi ka te tuka pese kon tolu no ke fa ma popo mai ko ke lau maari le a lau ko ni e ko ni studone exia o kune tala mai ai pe o ke loto pe ai ka kai e fonua ke tau ngau e aki malo ko e taimi ni ai tafaki fa fe paki fa fonga ia tu he fa fonga fa le ale tong tapu fa komite fitu ka mata taimi malo pele sea ko e fa papati he tal fa papo kompataki kai fa ho ka e te pili koni me fa hai koni fa kau o ku kai ke tau te mate ai mea ngau le rita ke ngau e aki ki he tau pala ma i fai toko na tapu make he me hono tohi i hina mo uri e tohi tapu o ku ikai to tonu ki tau whakapo. Ka koe tau kontistu tone i he kupu ua ki o ku ne tala mai ai tau ataina ai tanga tatonga. Ki he ne mo ui koroa mo hono taimi. Pea ku whakamama whai atai e te pile koe ni o ku malawa ke tau to e tau ataina ka koe mo ui o ku kai to tonu ke tau wala ki ai. Ko tonga koe me mi pai a kau taha iu e na. Pe ono tala ke whahaha o to tonu ai kakai i he iuena. Ko e artikolo tolu ne tala mai ai. O ku iai ai to tonu ai toko taha ko toa pe ki he mo ui. Pe a mo malu i foki hono sino. Ai au kai ke mautui. Ko tau te a mate. Ko e whaito o le reitaha ia ke whaito o na tapu. Ka koe lava ke to'o ai tau ataina ai ni ihi o nga whakahoko e ngāu e koe ni. Koe poini hono ua, o ku whakatu tāma ke tau te amate he uta e malawa ia ke li liu. Na e lawe mai ke heni e toke tā ane nai. Pe whakamooni ke ne ngā rekoti ai kautaha International Amnesty. Ai au haa heti koe talume tahiwa fitu toru i Amerika. Ko e toko te au tau noa ko o si tau tea pe whakalaya i ke tau tea mate. Lolo tonga whakataimi u nau taritari ai ke tau tea mate. Ko o mau e ngai whakamooni ke nau tau ataina. Ai ko toko te au tau noa, tau me taiwa whitu tolu. Ko e maari e kono tau hiki nau tolu i he plisone i he tau e hongo fulu. Ka e lava ke whakapapau i mooni ai honau re ko ti. Ka kuiai ai ni ihi ko si whakapapau i ko tamate ki nau tolu i he tau tea mate. Pe te ki iloia ki mui o nau hawa. O tō mai pe whakatata me Australia o ofi mai, Maripuane. Na e tau tea tau tau ai ha tala vou. Ko Colin Ross ta ua hiwa i ahua wha e pereri ta hiwa ua. Ko pehe na ne hanga whakapongi ki tahini ta au tahaua. E wafe maa valu. Na e whai e whakatotolo whakatatau ke ngahi ilo whakasaini so ahonia DNA o ilo. Na ki ka kaunga te patako ni ki ai. Tau ko si whakatau atarina i hono hingoa ka kua wholoa e ne pekia a ana. Ko whakatata te tāna ke peki ai Amerika talu me taiwa fitolu. Ko toko te au hiwa fitu eni. Ko si tau te mate ko toa ki nau tolu. Pea ko si whakamooni e ahoni na e hala no tau te ki nau tolu. Toko te au hiwa fitu, talu me ta hiwa fitu tolu. Me whakatau ia ke whakamatala me Test Penalty Information Center a Amerika. Ka wau te tau lava o tau tea hatoko taha ki ngai popula ke tau e whāpea ilo whehalaki, e lava i to tongi huhu. Ka toko taha o tau tea mate, e kei ke tau lava to tongi huhu i ke whaitoka. Ko poini o tolu mau o atu, o kei ke lava ke whakapapau ke tau te amate o nge whakaloto si petiteur ke kau whai hia. O kei ke ha statistika pehe ke nge whakapapau i mai, ke whakatata pe. Ko ngahi esteti ko i Amerika o ku whakata i koe a tau te amate. O ku awa ki tau tole peseti e wanima e ngai esteti koe o tapu e tau te amate.
ngahi hia ako lava tau te mate ai o opposite a statistika pe whakatatau ke Amnesty International ko statistika na FBI na ngawe aki ko ngā state ko whae tau te mate o kei lahi aki ai whai hia tā mate ake pesete wanima ko ka nata ta ofe e ka nata ia ai tau te mate tau me taiwa fitu ono kai holo maamarie me ai o hau ke wafta hano ko maulalo taha ia ko hau ki ai tamate ai o whamo ni ma statistika o ke ha kaunga e tau te mate ke tupu mo lahi e whai hia e kakai poini hono wha mahanga o atu o lahi lahi tau te mate ko sauni kau kai ke tau tea mea i pe hau e ki ke tau tea nguano ele me ni te nima pe ku kau ai ele me ni te mahu inga kon ke retribution pe ko hono tau tea i o ataha me nei ko e tau tea mate ia o teke iha foi pressure ko kumi ke sauni taki mai e pisope Desmond Tutu Afrika e whakawhikiki ko ki hengia ne pehe ko hono toa ha mo ui ko hiana e more mo ui e taha ko sauni ia i kai ko e whakamau to tonu popo mai ki ai e whatahaanga Sas Katolika Amerika na pehe i kai ke tau lava o talaki ko tau tea ko e tāmate o kukobi a ke tau to e tāmate pe ki tau tō ko whakatahata pe ko o mai mi Amerika i wafe mawhana e ki talavou ko tamai Cameron Willingham i Texas i wafe mawhana e tau tea mate toko taha ko ni pehe na ne tutu honau apio mate hana o whiwhine tolo. Lolotonga velana ia i moia kana a mohe o lere ki he vela. O vela i hono ulu peki i he kau polisi ki o te huki loto. Ia na tua ki ia e he kau tamate a whi na ne tutu hono api. Pena si tau te mate ta mai koni. Ois mea ngahi tao ko whamoni e ahoni na e hala e analaiso e kau tamate a whi. Ko e vela ia na e tupu accidental. O kai ke tutu e tō taha koni. Kau ko stau te mate ia. O mate ai, ano o whiwhine, mate ai mo tō taha koni. Ke lahi pe ngai poini sea, ka ko whatonga e taimi. Ka patu whakaosia pe, whakapāperiane a pita tau tea koni ke ni ihu tau tea mate. Ke ono uhinga kono natula mo ni e ne kainga kau watu. Ko ni ihu tau tea mate, nga kui totori o hata imi koni. Tuu me moheo leore tui e pamuto ki lalo. Tau pongi au te ke hau iki mo unga kula. Pe te ihi i muri, tawhi mai pupuha koe toto. Kono hinga koe fuho haa. Au te ke tau e toko taha koe ni. Ko stau tea pe ia kono hinga koe ni irifia koe ke ne ilo pe tau whakakunga. Pau ma fotu atu ai o ki kai koe le lei taha ia sea. Malo. Malo, tau hoka ke rewa ki he konga ua o e tālanga, ai koe tari he whawhepaki, whahoka atu ia e Māori Atunuku. Malo sea, pea mahalo koe poini whimau ke o hake ni, ko tonga koe whanua taua taina ia sea, pea o ku taua taina pea ke whau ene lao, pea o taua taina pea ke whakahoko e lao ko ia, ke malu i aki, ai kakai fonua i he nau nofo malu mo merino. Ua ke aisea koe mahuinga peke te o hake, ai kei lau maari e lei, ai lau koe ni i he tau koni stutone, pea mo kei ata pe foki, ke whakahoko ia he whamau anga, o kapau oku tuha mo tau, ai hia koe na e whai, pea mo e tau tea mate. Koe tau kawe koe ni ai ngahi kulupu koe ni o whikau aku me totonu ai tangata sea. Koe kakai da tau pe ia ku nau pou koe ki he whakatō tā mā. Pea koutu ia au ia koe kau whai ia koe ni trucks. Nei oange ho nau whainga maarie, ka nau Filipe nau tolu. Ke nau whai ai ngahi hia koe ni pea kawahia ai ki tau tolu. Pea kou tui lahi pea ia ku totonu peke, oange tau tea tau potahake ki ngau tolu. O whakatatau ki he hia koe ni na nau whakahoko.
Maha ko ia pe exia. Malo. Malo whafonga ko hiu ku pau ke tautari ki oso tai miu ke toi ho niu e taha. Te lawa lewa ai whakarea koe ni. Ka take whatonga i ange, i kai uhinga e poini o whafonga i atu i whafonga, koe ni tui whafu tui ia. Koe tā mua e tā noa, mua e tā langa, ke whahoka tā noa mahino ma po opo mo whaamama, me he ongo ta whaaki, whekawak mo ka wenga o mawhatutuki, ke whanua. Ko toto o hake mea koe ni, ko hiu toto o hake ai tā noa ki kai mahino whekawaki pia mo tā langa koe ni. Pia whi mau peki toto whamanatu atu ke whaamama atu, a ki mo tolo, mo whekau mai ki he tā langa. Ko ia ko osi ai o niu ko ni whafonga wharea rea. Ta hoka lewa ki he tari, ki he pou ai whafonga ia tuia e mā te tapoeroe. Malo sea ka e o atu mua ai ngai poini ko ni ke whakawhepaki i aki ai ngai tau kawe ne omi o ka ngā tipeiti o pehe ko tau tea tāmate ko lelei tahaya ko whakakaukau ko pehe. Ko tau tea mate ai mea ngā uere lei taha o kui kai ke mautui ki ai. Mahalo pe i kau he ngahi mea ngā uere lei. Kai ke lawai o lau ko mea ngā uere lei taha ia. Pea whakawhepaki a te eksia mo peo ke lau maaria ai tau tea mate. Ka ko tau tea whakawhepaki taha e tahi wawarua. Ai ia ko e tau e nia whaua me ai. O mahino kai ke te fuu whengawe aki lelei ia pia mo sistemi a lolotonga. Ko tuunga koe o ki ai a tongani e hao ni whakatau ne mau whamimui e motuani ki ngai whamatala whakatau e pun ngawe whamau anga o whakaloto si i a hono toi ngawe aki e tau tea mate. Koe whanua e te au hiwanima i maamani, koe whanua e te au maaono unau osisi tua, kanseli pe whakapekia no ngawe ke tau tea mate. Aia koe pete nia moe trend o ku aluai a maamani o ku ikeke nau tari ke tau tea mate ai whaito o rei taha. Mahalo pe kau i he ngahi mea ngāwe e lava o ngāwe a ki ka koe taweinga o pongpongini o pehe koe tau tea mate koe mea ngāwe lelei taha ia. Aia koe ka tuu koe lelei taha o mauhanga whakawhepaki i atu o kei ke whakamooni ia whakatatau ke statistika. Koe tuunga koe o kui ai koe ai tau tea mate i o tau whanuani ka inga o kehe ai talanoa koe i he loki ea koni mono whahoko totonu. Ko tai mau tui ai e pūlou ni ihi koe ni uri kai tete mai e pūlou pea hamu se polota, kai puria toko taha ko ia ki lalo, kai tekte mai fumaya. E tuu ai ni i he kause la, kai mea te minista polisi, pe minista pisone, toke taha, whakai e kia. Whapapau te o se mate ka tau to'o hake, o whai hono te rio, pea koe ki ngofua ke ia e whamiri ia, ko me ea kumautu iai, o ki kai ka whonga tau te ai o kulelei, o ki tuu ia to unga ku whapaperiane, pa ke kuonga ia koe na sistem ta tong tuha, mo ui whai mata whai nifo, pa ku eke tau tea koni ahoni, heu kai ke to tong ke pehe tau mani, o tau tea to tahu whakatapu toho, pa mai ia toho i, hange ko tau tea tamate, pa mai tamate, pe ka taha na e tā, pa mai o tā, ka ko mai pe o toko taimi e mo ui. Toko e nau tau ataina, paka mea pe kuma pou kia sea malo apito. Ora pito whawhonga, hoi ki koe ngata ia ai tālanga me hongo whawhonga wharea rea. Pe whoki koe lava ia ai whamama me he kau matau tau. Koe konga hono ua koe ni tau hokat ki ai, ono whawhanga maria ia ki mau tolu mau kau mai ki he tālanga koe ni pompongi ni ke mau kau i he tipeiti. Aia koe ngahi tutu uni mahino koe ki ho mau kau mai ki ai o ku hātu pe ia i he tiki te whamalanga ai nai tuwhātu i mua. Peo kei pe mo e poupou
i he konga koe ni ki mui ho mo tigite o kape ai ko minite e ua ko e whahoko mai pe o ke pōpō pe whawhepaki ki he kaweinga. Ngau e aki ha ngahi tala whakatātā, hange koe ngahi whika mai ngahi whamatala ko osfua papaui. Ko ki nau tolu pe toho ho mo whika, pe o mo mau ho mo whika e whakatā ki mo kau mai ki he tālanga. Kono toho koe ni whika e toho atu i he screen koe ni i mua. Pe o time koe e mau ai ho whika o ka pau ke whie kau mai, pe o ke mau ho tigite. Ka take o tū laine mai i mui i he speaker koe ni whaongorea koe ni i mua. I rakwhiri atu ai toko ua noa. Pe o ka pau ke i toi tau taimi e toi whiri at pehani i ki nau kau mai ki he tālanga o i pompongi ni. Ai koe whamanatu at pe tau ngahi tutuni, ko ki nau tolu pe e whangofua atu me i muani e lava ke rea. Mo ka mosi ai microphone ke ase lanu kurokula, kone lanu kurokula pe mahina ku whaata atu. Ko pau ke tangofua kakato ki he time ko tuku atu, pe ko pau ke rea pe i he kaweinga ata. I kai tuko ata pe whangofua ki te whanea maha mea ke, pe whai au tuwaki pe wau fui whamalanga whakanā whala pe koe taimi e nia ai tālanga pe o tau nofo he poini mo e mahino mo e mama. Ko pau ke tau ngau e aki ai ngahi tutuuni ai wharearea, tuke he ngahi tutuuni ko os whakahat me muani pe pe whoki ki he tokon karake. Tau ngau e aki ai rea whakapaapa, pea kotui koe ngahi rea peuk tāu mo e roto whareni e whakatat pa mo whangofuat ke mo ngau e aki. Mo mea mai ki he screeni ho e ki koe whea taha e o ki he kauhataha koe misi niu ne whiri ki mautolu. Pena mo mea mai pe ki he tau screeni na e kamata me he taha o au ki he te awanoa. Pa koe na te u kalake o osa no tufau tigite, katake o tufau tigite ke vavave ku me ose tau taimi. Te tok toho i rakwhika i ane mahino mai kua ose u tigite hono tufa. Ko rakwhika koe lala. Teo tata. Ko minite wau ka mata taimi. Malo peda eksea. Koe tokotahani kanga ne mau koe ke tipete a honi koe whenga i ke whakahu ai tautea mate ke i loto he tautea ko si ai ke whaitoko na tapu. Ki au iau koe whaitoko na tapu ki au ko sio koe pentemekia ki tongan he taimini. Koe wesia ko hataha he whaitoko na tapu. O wesia ke ngata pe he tokotaha koe ia kato ne family, ne whanau. Po wesia whakatuku holo ia. Kau ki au, ke uksio koe ki he ai lau koe ia ai tāmate. Ko ilo ko to whakahu e lau, ka to hange whakamau ia o toku whakamau ai tokotaha. Ko uksio pe ka pai aha tokotaha koe ne whaihia koe whaitoko ngā tapu. Ko tui ka pai aha ki foi ai whainga maari e koe ni, ke hoko koe tautea mate, pa hange rewa whakamau e toki au ange ai tautea koe ni i he lahi koe ai whaitoko ngā tapu ku whahoko e tokotaha koe ni. Ko tue mai e rifia ai kakai koe ni, kakai tila koe ni. He ko ilo koe taimini, koe mea ko ulawe mai koe kau poto ki he whoki ki api, ke ange ka nau tolu ai unganga ke nau ke ta ofe mea koe ni, e ke lava ia. Ko pentemiki ko puko taimini koe whaitoko ngā tapu, e kai peke toi osia, ka pate tau ke tau waha mea, te ke hange mea u tolotonga whai he taimini. Ko mea u tolotonga whai taimini, ko huko e kau tila koni ki tori, hange pea hori tei ka nau tolu. Ko nau whoki mai, te na hoko atu pea. Ka ki au, ko tui, ko pou au ia ke whakahoko ai tautea mate i he tawhaki koe ni. Malo petong. Ika noa sia. Kataki o wharema ki ngoa pa ki toki whamalanga. Sio tui ana me golmatua.
uvangado watapu, kau ke paket wensia, hinga, ko whau koe lao, e kau e ngofuru, o na whapo. Ono whau koe lao, o kamata mea, ono whau a whakau, ke whakapo ngi ha tangata, e lawe i moe hia koe ni. O koe e tau lau whakatonga, koe hape mea e whai, ai peha waa tuku, o whakainu aki, koe whai tō ope, ai tuku lewa. Malo ma whae mario. Papa malo pe he whatap ko sa mea whaki, o whapakalani, pia me he wa Youth and Community Development ko ya Tupou Tertiary Institute. Papa whaka e te reo e ki whanau ako mo e whanau tō tupu na maulawa mai. Koe o ikake mau fuongo i mau poupou ki he whuilao koe ni, a ki pia ngai uhinga koe ni. O ku tū whailonga whihu i ki he mau whakaukau. Koe whatongia e tahe whatongia e lao ke ne hanga whakasisi e parpare ma. Ke ku mau sio me ta whakto tupu, ka tau tea i hata mai pe kwa whae. Koe hai mea e hoko ke ne ki whanau. Koe hai tene tauhi ki nau tolu. Koe fu whakamaa ko ia e whiao mo e tau tangata ko ia. Whatatau ki e tau nofo whatonga. O ilo pe mi hahake i hifo e mea kotoa. Hange kia te mau tolu. Te tau tea i drugs. Ka ma e pahake a isiu kehe ia. Ta mahalo e toi lahi ange ia i he drugs. Koe tahe kawenga na mau toi siu ki ai. Koe re rei taha whoki i hanga e whakarea e mea. Koe osi ai tau ngau e ku whai. Ko osi nei. O tau wala ki he tau tea whamui taha. Kau tika ki tau whai ai prevention. Koe hai ai tau ngau e toka mua mo e whare i toka mua ke orewa e nea u ki he tau tea whamui taha. Koe hi ke tau wala ke. Ko osi nei e ngahi activity mo ngahi ngau e ki tau whai ko ia. O tau wala i ki he ngahi tau tea whamui taha. Koe tahi mea na mau whakaukau ki ai. Koe whailonga o e tau wala ki he lao, koe ko whailonga ia o e tau li tau veri mai ho whanga whatapu, me he whatongia, me ngai sektoa tau taha. Koe tahi mea lawe ke whafonga pēr me Salvation Army, o nau mao e nau tolo e ni ihi to utupu koni ku nau ngau e ake e whaitoo koe ni, o ku e whekta ke he ia. O ku e mea ke he ia una uhi ngai hala whanonga pa nau tokia o mai ke drugs. Kataki ku ose o taimi. Malo. Mo wharema mo hingapa mo whamalanga mai. Malo. O hawhanga pāhuru, ko e puri whawahea e wahenga i who. Ko whamalo lahi atu e whainga maari e koe ni. Ke makatuunga e ko whakaukau i he pongpongini, i he kaupenolo o e pongpongini. O ku iai e makatuunga rere iai ke te whiri tawataina. Pea ku mahino mai, pea me he porunga porisi, o ta anoa mai i he tawhaki o lao. Pea koe te whto i whatongia, koe whao halao, koe ngau e ke lao, ke malu i ai, ai kakai whakarukfua e whanua. Pea o ta anoa arewa ki he whakautuotu au pito e whaihia, tato te whito ki he whaitokona tapu. I he te whakoia Salvation, o kua mai pe me ai, koe pesa ti ia o kulawa ke holo i he taimi o tauhi ai kakai koni. Pesa pe o wanoa, pesa te wanoa ia, ko kai ke ririu ia, ke ririu ai mo ui. Pea o ku whakautotu ai whatongai me senta koia Salvation, ai kaka kalawhia koia o e drugs, pe koe whaitokona tapu. E proa mo ui, o ku toi o mai pe mea e ata ko ia, o ku fu maalonga au pito, ai uesia kovi au pito, ai whaitoko na tapu ia i he whonua, pia mui moui e kakai, tupu pia me whaingata koe ni o drugs. Pia i kai ngata ai, koe penolo koe e runga prisone, o ku fu tokolahi au pito, whaututu au pito, ai tawhaki koe whaitoko na tapu i prisone. Pia koe ai, o kutui, o ku mauinga o pito
tui ki te whakoia ki whake tau tea ko ia ko tau taha ki lau maari e pe rao ko ia i rao ko ia ki e whanua e taimini i pe ko ia popo atu ki te whaki ko ia i whake tau tea ia ki au ke tūnga ko ia ke mati maro ito. Lua vea pe mi civil society fika whanau en. Kore peke u whanga tala whatapu kai atake kawatu e Pompogin. Sea, o mahino o pito e whaingataka koe ni koe. Tau to whangai e ngai whitoko toa pe. Kau mahalo pe mau whakaukau mai, te keke tau hanga hiki hake ai whaingataka koe ni ke ho koa national issue. Ke ongo i he tau taha toa peo aloa u ke ngahi kolo, ko e mea to tonu ben a tau tolu katoa ke tau kau ki ai. Maka tuunga koe ni e whakaukau o ku ki hoko e tāmate ke tau te aki peia ki nau tolu koe no nau whaihia. Ko tau ki wakai whamaman lahi o te kei ke aha whanua ia o ku nau lava o ta ofi ai makatuunga ko hinga koe whahinga tau tea koe ni. O tau hanga pēta tō whato ngahi, koe ngahi anga e ngai whanua lalahe mama ni o koe ai ngahi hange whiriwhiri mana koe lao ia. Kia ki nau tolu koe te nau taritari ki hoko e tau tea pia moe anga e whakamau anga. Koe whakaukau sea ka pau o tau lava o tau sio ki hanga o e tau ngā u e whakalot whanua. E whewhe nei ngahi kolo. O tau lava whakaivia ai ngahi kolo ke nau kau mai pe tokoni ke potunga e polisi, tokoni ki whamau anga, tokoni ki whare mahaki. Ko tui o ko te kei ke tau sio i he anga koia o e tau pachiti, ke tau lava whakaivia ai ngahi kolo ke nau tokoni mai ke ngā e koe ngā e penia ngai institution ai pure anga. Nau whaasi pēsea ki whakaukau, wai pē tau ngai konme sio, o tau kau ki ai whamaman lai, ke tau hanga pēo wakai te rei, wai pē me konme sio ki mai whanau, o kui kai ke taus whamuoni ki he Convention for the Right of the Children, o ku mahino me iai o kai ke pou ai ki he whahinga tau tea koe. Tak Petro, ka whemau peke ta tau tutuni ke taha kotoa pe mahino e CRC Convention Right ke Child ka o oso taimi. Malo. Malo. Tapi saya pele kau penolo ki motuan ko masalah pe Universitas Kalaisi ko fonga te pe office tu fa fu asonga. Saya ko ke tu ta ve u ape o ki kai ko best solution ai tau te amate ki a whahinga ku si matamakia he whai toko na tapu. Ko ia mau sio, mau tuiane ki he si apito e commitment me ngai waa ai whakawaki pureanga stakeholder NGO ke ia nau ngā whainga ngāwe make ko isiu ko ni ko ka isiu e pureanga po ka isiu a tau ka to o tuku mau nga pito ke ia whainga whakawakau ko whainga plan whakawhanua ke ngāwe toko taha kotoa ke whakawakau ko tu atpe ki whakatata ko ni o tuku e taimu koe nai whaia loka mo e pois whakolo mha ko taimu ia na sisi tahai ai mau e drugs i tongani ko nga nei ngā u e polis kolo o ngo i toko taha ko iau e only kono whatongia ia ke ne sio i hataha ku pehe he kolo o ku ne makutama kia whai toko na tapu ako ku peanga e sio mi he tawhako ni sea ko tui ki whakatohi tapu angi pe ke maua ke pe tau o whahe tau whehia he koe tama te tangata ko tui koe ke mau tui ki ai hai tau tupe whanua o pe ke Universitas Kalaisi. Malaysia.
Malo, mo whakoko mai pe. Ni hiko ni ko toho mau whika. Tangi sea, ko kore ke hu whangatu I he ngai tala whakatapu ko toa pe ko kamatati a he proklaman. O kou tu I he hua ko ni sea ko kotoa ungahi mea guako ato ngani I he lotu mwe ako tafe kotoa pe mimburi. Britania, Amerika, mengai whanua mburi. Ia senturi taha whitu, nei tautea ai kaihaa I he pureanga Britania, hataha kune kaihaa sa sirine ua peniono, ki he ngā pōpura. Ia I he whonu koe e whare pōpura. Mea I pehe sea, kamata rewa hono whetuku, ai a koe whirea whaka Britania na ngā ua ki ko transportation. Ai kau pōpula ki Amerika. Au ki he tawhitu walua, kai te whema Amerika ke oange, ha kau pōpula ki ai. Kana e kei hake pe, ai ngai prisone I Britania. Ka whoki meri lewa me ai, I he tawhitu walu o omi ki Australia. Sea, ko mai kau whanongo, ko e gutui, ka tupu whakaututu ai tautea I he trucks. I kai ke lawa I a tau whi trucks. Ka kou whotu wat, oku iai ai tautea, oku wheuga I he utui ai motuani. Whakawhoki mai e tautea tā. Ka kou tui kai motuani, he kou motuani, nei whakakaunga tā maki. Yo no tau he merino. Ko taimi o pakihi ai wipi, e kau whaihia tau te whito, ki he tau tupu. E te aha taha ia, e toi whi hoko atu, I hono whakahoko. No whituwha atu. Ka ko osa taimi. Malo sea. Mai au pito sea, hangepe koe mea kumou mea I, koe tuanga e potunga e polisi au tuu peiloto, ta tau I pepe ko peha feitu e tōke e tālanga, ka koe whafafonga I atu e motuania, pia mi he waa fōu I he taha e palani ngāue e potunga e polisi, koe I loa koe Crime Prevention Group, o klotonga whaihono pupuhi mono peinga ki whamui I loto I he potunga ue, pe koe waa ki hono taofi toka mua hono whakahoko hia, pe hono taofi, hono toi whakahoko tu oua hia, ani ihi una o swai hia ke oa toi hoko tu oua. Ko tu pa me he tawhaki sio pa hoi tui tui, o ko whahe paki ki he kawenga. O kutonu ke ulatari e lotu whakakariste ane, ta mue ta urunganga whakawhonua ke to e mo ui ataha. Pe ka pau e lawa ia ke natari, ko hai tene whai e to e mo ui. Ko hai o kuwhia nofo mue lawe ai o ngoi he toinga ne mo ui. Ko hai o kuloto ke wasia ene whakakaukau I toinga ni mbui ke ne whakahoko ai ngāwe koe ni. Nā ku whai, ai sawea I loto I prisone ke toko tahanima, mau pa mwe whai toko na tapu I he mahina ua kua mariwa tu. Toko tahanima koe ni ko toko ua pena na tari e aonga whamau anga pe mwe prisone ke ta ofi ki naua pe mi whai toko na tapu. Toko taha tolu o kou tau hia rekoti ko ia na nautari I kai. Hei kai lava he whamauanga, hei kai lava he prisone malu na mue mate, hei kai tene lava taofi ki mautolu, pa mi hono ngau eka whai toko na tapu. Na whehu I kia ki nau tolu, ko hea mea tene lava taofi ki mautolu whai toko na tapu. Nau talamai na tole uhinga, o tuunga I rea koeni, me he tawhaki, o crime prevention ke lava, ki whai hano whakakaukau I. Tamai he ni ihi, whiamau, I toko neange potunga awe ke whawhoku na toke ako. Tamai he ni whemau I wharei whalau maari e. Tamai he ni whemau ke aluki nusila hoko te mea ko le wala fitu. Tamai he ni whemau ke toko ni whamea ngāwe ko hiko na business manaula ngāwe whawai tui tui. Tamai he ni na whemau hanga awe wahere rei.
Ai alewa, koe whotu me rawa ke crime prevention, ke whau halau, ke whakangofua a restorative settlement within the criminal justice system. O te tau whakaspe hono awe, ai mau lao, ke whamauanga, ke toirahi e ngahi ngawe ke tau whai, ai ngahi ngawe ke whakamore ke ai e tau pānga. Malo ofisa verina po oso taimi. Malo obito, o watu. Kore ke whanga he tarawa tapna e kamata ake e polo kalaman. Koe ki whine motu ani, lupe olo tahitu ape me he Women and Children Crisis Center. O ko ihen ke whafofonga ko e mautari, ke ongo ka veinga ko whai kai e tālanga i pongpongi ni. Ko e mautari, o ikai ke maupopou ki he tau te amate. Aki ai uhinga e ua raki, o ikai ke whakaotua. Taha he lau, I he whekau e hongo fulu, o ana ake whakapō. Hua, whatatau ke he totono e tangata, o iai e totono e tō tahko tō ape ki he mo ui. Ko ia mau kei pōpō, o kulele yang he pe e tau te a ngau pōpula ki he mate, I he tau te a mate. Malo. Ata e taimi. O ko tari ko gi. Ke ki diliu me na sisi taimi. Palo sea. Ko le peki u ka nga fatapu, ngai fatapu o sano afaki kai frahoko ate ki le akoni me amanaki. Ke ki u tu au ke frafonga e mau ka taha ko sidi o frafonu e ka nga o ya tonga. Whafunga e pe e au. Kai te utari ato e ki whehui koe ni, ai whai ki rea koe ni ki tana whataata koe ni. E posa apate, na aku whakasio ai ki he tuwaki koe ni, peo whakaukau ke uhau ki ai. Na whakahalewa ke kuongo ki tamaiki, kuongo ki tamaiki whewhine, tō taha koe architect, tō taha koe lawyer. Kamata lewa e tālanga he te pire ongo ki tamaiki koe ni. Au ki hatunga na pehe architect e whoi. Pehe lewa ia, ene eke. Ka pau e whoki masi isu he taimini, ko hai e aru ki ai. Pehe lewa he loia, hawa si isu, awe lele ki he wane, awe lewa e kau kovi ki hele. Kaike, mō lale ki tala noa sea, mahu inga e tala noa, ki whamiri, whonua, kore atu peke whitu ona, whakaau atu I tala noa ko ni mahu inga ke toinga kakai e whonua. Ko hono wa mahu inga au pito ai tau lotu. Te kei haere masi suia, tai mini tau kei teu upeho tau kakai ke haere hangau me ka sisu. Ko hono tolu sea, mahu inga ho whatongi apa mo whare e kine. Ke mo whau ai lao o tāu pia totonu ke toka taha kotoa. Nai mea koe na ke mea pehe whe mau ai whakamoone. Koe whakamoone pen tahte o atu koe ni. He anga e tau nofo. Tau sio ange koe hae lahi kakai o ku mate I tonga ni. Mate I heha. Pese te whitu whaa. Pea ko tupe whakamoone ke toke tā. I tonga ni e tau kau mate. Koe mate e mahaki ko kai ke pipihi. Mahaki mafu. Koe soka mga me pehe. Me ani te tau tala. O ku kovi a ki nau tolu o nau whaka o mai e ngahi koloa ke tau kai o ku kovi. Te tau awena e tau te mate ke a ki nau tolu o nau whaka tau mai ngahi mea kai ko ia. Whia mau pesea ke ai ke tau, ai tau ngahi tau tea o ku awe ke a ki nau tolu o nau whai e hia. Na tau whanongo ke he whare I me he kau matau tau. O ku iai e palapalema ko hinga ko sisi e wahenga, sisi e tau ngā ue. Fotu at sea. Ngā ue mua wharearea ki whakarere e ngahi lao ki he ngā ue, ke lawa ke ngā ue o tau tōtupu, pese te tōtoro o ki kai ke nau mau ngā ue. Oso taimi. O kei taha kau whamalang. Gracias. Tengo algo alta esta cao.
por whamahe kolfou. Ko popo atu pesea ki he tau kawe koe au ai whai tau te amate. Koe whau ngani ko whotu atu e takon ki he pureanga ke toi whalahilahiange ai seniti o whakaiwi aki e ngai kupu koe ni whai whatongia whelawe i pia moe whai tokona tapu. Pea te o kamata atu mei he polisi whakakolo e o si alo e siri ni o au ki o lunga pea tu osi kai kia ha uhinga lelei koe potunga e polisi totonu ke whakalahi ai siri ni ngāwe pe he whoki ki he kastomu pea moe ngāhi potunga e polisone waa koe ni ki whare mahaki koe ngāhi waa koe ni o whai whare i hage koe Salvation Army moe ngāhi grupu kepe pea kau kei pea moe ngāhi siasi o kei ai ngāhi kupu o e siasi koe tau tupu ke lava o whaleri ha ngāhi mea pehe mālo pita. Mālo koe hui ko tau taimi te uwhaata ta tako nima ke nau kau mai ke he tau tālanga tak mini te ua ka tau hukat ke he toanga tau pokama. Tap mo sea mo sale whakataha ai kin. Ko si o penia me tapa i laine. Rake poini o kai ke upopou i a tau tea mate. O kou popou i a tau tea ngai popula ke mate. Ka pai ospe ko ni ko hua tu o ma uang ba fai to ko na tap ko tau ni ma value. Te lue pe ko hu mai ko tau te au he kai ke to la va le i hame. Ko se hu i. E mate pe tonga he ngawe a tonga. Ko lao e. Ko konsenis mo i e tangata. Sea. Whakaukau i a te whau e lao. Whau ke mahino pa whau ke wheweka. Ko me au tau whe mau. Kai aha mea te utu me ai. O kai weke upopo i ea. Na e hok tunga ane na e mate pe tau tea tau e kau tā mate. Nai kai mate lelei hataha, he toho polota, he bīwai, he toho pūlou. Ko toto iak mahu aia. Ko ek whehui, ko hai tene whai ai tau tea tau. E eke ka hai, ko sonua nia nei tuki tonga, tuki alunga, o tua mo tonga ko hok to via. Pea tau pou ai o whaatsea. Mr. Speaker, thank you for the chance to say something. I've been listening to this debate here as well as in the States for years, and I believe capital punishment is justified for the most heinous of crimes. Not for everything, not for all drug-related offenses. I don't think a young man that breaks into a house and gets caught should be executed. So I think there are varying degrees of what should be done. I think a rehabilitation center should be set up. I think drug testing should be routine for these people. I don't know if Tonga has the capability to do that. Truth, lie detector tests for police and people that are involved in the drug trade. There are all kinds of things that you can do besides executing people to put a stop to this. We're a victim of some of these crimes, and we weren't happy about it. But there are other things you can do besides executing everybody. That would make no sense. Thank you. May we know his name, Mr. Speaker, please? Thank you. Olivia Fa, whika ono ni mā ki whangamare ke kawata. O kai ke o tui ki he tau te amate, ka ko popo atu ki he life imprisonment without parole. Oa rehabilitation, counseling ke enforce, ka mata me pilisone, ke advocate a kau inmate i he drugs, pe koe whahinga hia pe. Tolu, koe lao, koe lao. Kau tutu ini whamau ke ngai pōpula tau i honga fulu tau e ni manoa, enforce, ke loka i he tau i honga fulu ko ia,
ke o to tuku anga whainga malie, ke visitation, ke family, he hoko ia he tau system, prison system atonga ni. Ko hono whaka o si ka rehabilitation ni, tonga ni ta rehabilitation center ke ave ki ai kau mau lao ko eno whai, o whahoko he whonua. Wha o si aki pepo po watu ki he whotuna whai, nā ko ha mea ke toko nei, ai ngahi wahe, ai kau ngā we, nā ko ha mea ai a wesia ke io kakai o trafficking mo no sell ai drugs ma loa pito. Tap mo sea, pe ke whare tap koen, ko kore pe ke ufanga ngai whatapu kai atu ngai whai poini koe ni. E wha. Uloa ki neongo ai whekau ngō fulu. Kai e whekau ta tau pen, ai whekau ke tāmate ki nā toruna nau mau i ngahi lao mau i ngā. Uke te whtoi tui kono ua, uke te whtoi tui pehe, ke moere atu hani tō si. Kai hawa tō lahe. Oi non tolu. O whenga puranga tonga ke ne hanga tau, palparema. O ui kai ke ne mau. Hangahi. Mea tau ke whiunga. Ke tau e palparema koe ni. Mahalo. Nā kohoko e lao koe ni, koe mea ke ne heki hake ewi. Koe mawhai. O pura ngā, ke whianga hangai me palparema koe ni. Ono tolu, ko ina tolu, ono whāk, ko ina tolu, unau ngāwe ak, unau ngāwe he business koe ni, o kai ke nau ngāwe kua tunga, ke heke hake lukfua, o whanua. Unau whai a kia, ngai uhinga whaka siokita. E ke tuha ke pēa ki nā tolu, kai tuku hiwha ki nā tolpo e tonga society. Mālo. Ka tako ina e toko osene rea, ki ngoa mo e kautaha ka tako. O ingoa ko pare whanua ko hao whawhonga mai ai Christ University in Pacific. Mālo pare. Tō kau fusi. Me whakatamaki me i tonga tapu ono. Kore ke unga he whakatapu ne kamata ki e proklama koe ni. Ata moku ke u whahuki lawe ki he kawenga. O ko popo atu ki he hifake tau te mama whataha ki he palparema koe ni. Ko hipe koe anga e whakaukau. Ko tuku au mai eni anga e tau whiohi mai i he ki whanua reke reka koe ni. Mo e hange ka te au o whiila kotoa e u whiinga. Ka pau pena e ola le reiha whiinga na iai e whakalaka pe holo e reiti e whahinga whakatamako e ni ukoko tau whanua. Ko alu ke to e whakaututu ange, to e tokolahi ange, to ko kau atu e ni mo e whanau i iki ange i he lavea i he whakatamaki koe ni. O ku whia mau he loto whare nihi ke whakalahi ange taimi ka ki nau tolu. Ko hi o ku kaike aho e taha pe wike taha hono toka ngai ai whainga paparema koe ni. O ku lau mahina alo lau tau. Whia mau he whahinga ia ke e tokon whakapaanga atu ke langa aki hangai facility mo ngai mea koe ia ke tauhi nau tolu ai. Ka kua lau i tau e tau tuku au mai te keki aha ola le rei te tau mamata ki ai. Ko tui ko iai e lau e kau palangi pehe tragic times means tragic measures ke tau hangau tau fieni ke o te hoko atu. Koe ki whanua koe ni ki whanua sisi. Koe lavea e toko tahau tau lavea katoa ai. Tau pikini mo mua o whenga ke toe le rei ange ki whanua koe ni ke tau mo ui whakalukfua. Koe o ko popo atu ki he whahai koe ni ke ngawe ake tau tea mama whataha. Malo. Malo. I motuan go il felete tovo, me he un mesit whakawhanua ko i hen whakawhonga pēhau. Malo.
ki la he whakatoi tapu ko ki pou at pe ki honga tawhaki. Toki to'o pe a tala noa pe ku tō ki whia. Koe uruaki, ko whaaro lawa atu o whakautu at ke whanki apisia, pa whaapuaki ai ko ngā wholofola koe ni. Koe mālohinga o yanga hala, koe mālohinga o yanga hala, koe whono, pia i he ngahi apisia ni o whakarea o pehe. Koe mālohinga o yanga hala, koe lao. Koe mālohiange o e lao, koe mālohiange ia, o yanga hala practically, pehe ni. Kau kapia tu ko se koni ni mahoko o wana ato whakakaukau hata ke whaido kona tapu ta to whanima ko hai ane kai ki iwi hane whaido kona tapu ko mārohinga e lao koe hua o ku asi mia mi whakatalanoa koe ni a mahu inga eksea ke whai ha whekumi ke toi ki lo loto atu ko hae uhinga o ku kiki o iai tari aki no uiai ai ni ini o kalu se whai ke nau whai e me ani ko me ani ko lai senturi ia ta katoa pe ai tautea koe mo tautea mate o tau o famu ondo tope o ku whakau tu pe ia ngari na ku futo ai fekumi o whakamama whahene katibi ka ku asi pa me hai a whakakonomika i he ue sia koe i he na whie mau koe ni o whaito kona tapu tau wakai ange na goha ngai whie mau whakasaikolosisi i he whakasino, whakaatamai, whakalau maali, tau siange a whekumi mai ke to'o mai, kai lava ke tau maohange ko wharea, ha resolution o ku more viable and more effective i he. Ko tolu, tau toanga i au pito ai scenario ko koe ki he hoasi pia moe sariote. Ka pauleva koe sariote o ku mau, pe whaito o sariote, fixe sariote. Ka pauleva koe hosi, pia whaito oe. Kai oua e mau e, ko tau isiu koe whaito o kona tapo. Ko tau isiu ia. Tau ki tile, tau ki whekeri atu, ke te ki mama o atu. Hange ko ngahi whonua lalahi. Maloko oso taimi. Kata koe ke toi hatahaini u kei whie whamalanga. Wike momo i a tū ne o si whamalanga tū. Malo se ko inga ko Joseph Flynn Square. Ko e mahuinga whokia e ako mo rotu, ko e ako i mahuinga bete nau ia, ate nisi a pāpisa putaheu. Ko e losiki, inga i ka hare suni mamane, ha e whika me mea ka atoa, saini si au e. Uinga. Ko ki tohi koe, e pāsia ko mau whamiri ko tani kono mariki vai ni, o te ko pāsi ki ai, ko kui ko e awake, ki makasini ia he taha hiva. Kau te whai to'o, kona tapu, kātoa maamani mo haifua mea kātoa. Samari ia he. Te pāsia ki ai, tawone a tia ke mawhora rina ko ia. Mene re tau ilo lahi kia whainga mea. Ai uhinga ke māsira, ka ua ai ke whakauria ai uhinga. O ke te au, na kia putahelu senduri koroi. Laume toi tapu. Mea koe ke tau te amate, o kai ke tui au ki ai. Hai pe ngāwe, pe ngone whatara ki ai te whine koe nā koe anai, me o jasko ia, mea mahu inga ia. Hai ngāwe ke maro he iwi o tua ko mai e sisu, pai ngāwe ki ai, o whare koe api koe ke mahu inga ia, pai ngāwe ki ai. Ai koe ke tau te amate, pai e ke atu, o sanonga u keski mua. Kama ngona na whai tau te amate, koe mahei ata mai o, pai ke heia. O te tawara, mea pia e, o tua tō ta. Whai e ngā aue, e te tō i lau ai tohi tapu, exotos mahe ua malu. Asi ai, talanua ke heo tua, talangata, hau e maha ki pala me ulo ke mai me, maha inga exotos mahe ua malu. Ta me maha inga me uhinga, koe e utonu au ni, o koe kua eo ke whakawhipaku tahu hi, kā tako ne mole, utui pe ako, o te tawara ki he, mo ui, o tua tō taha pe ia. Whai e ngā aue whakalotu. Ki tohi koe e tokoni lahi ia, asi lahi ia e sawari mai kai mea, hoko i maa mani o au mai ke ahuri. Koe ia pehe se a malo. Malo? Topu me sea,
so frisingano me sit fafonua. Tia, ko rea ku pe. Kame o fai ngata ai tau fotu e lao. O kame o fai ngata ai e na hao me lao. Tau fotu e tau tolu e lao. Ta fai ngā we ke na hao me lao ko ia. Kai ke usia tau ke hapalpare mai. O kai ke tau whakapo tau tolu. Tau fotu lao pe. Fotu e lao ia. Ko lao tau potaha. Kui ai e step te nau to ka laka wa o ai ki ai. Na ko taimia ke whakahoko ai hona uriri uia. E ko alu e kui ai tau rea tonga pe he. Lawe e taka nofo he ngāu e taka tū. Ko taimen ke tau uriri u. Ke lawe e taka tū he ngāu e taka nofo. Tea ko pōpou atu. Fotu e lao. He o kai koe lao le rei taha ia. Ka koe lao tau potaha ia ke au kia e tau tea. Ta whai e ngāu e. Ke whahao e whahinga koe. Me tau tea koe ia. Malo se. Tapu moe o tua mafi o awhia tau lotolotonga, tapu at sea, pia whatapu pia moe whataha e kini, ko hingoa ko whangāwhu, pia ko tu e ahoni ke whafonga i pe au, ko e whiwhine tonga au, pia ko mahu inga ia he whainga maalie o e ahoni, ke onga tuai hoku le o ki he whale mahu inga koe ni. Ko tu i he ahoni o ikai ke utu i ki he kaweinga o e pongpongi ni, ai pehe ko e tau tea mate, ai lele i taha, mai palpale ma koe ni e whai tōko nā tapu. O ko iai ai lea o ko whaangau e aki pepe o ko tui ki ai, i tō ngani, it takes a village to raise a child. It takes a nation to raise a Tongan. Pe aka pau ko e tau solution eni ki he drugs, ko e tau ave ke whakamau a ngā ke si to in he mo ui, pe ako whele vai toenga o ngā he kupu whekau aki o tonga. Ko whe ia e whamili, ko whe ia e kāinga, ko whe ia e kautaki lotu, ko whe ia e puleanga. Ke tau awe ai e whai whatongia koe ni, ke tā whataha pia no mawhatuktuki ki he whakamau anga, ke ne whai ai au whangatuku ke mo ui e toko taha koe ni. Kia te ao mahalo pe o toi ta fie mao pe ke toi, iai hawaka iange ke ngahi kupu whekau aki, o ki nau tolu o uhinga ai whai tuuni ai toko taha koe ni, ke ne ngāwe aki drugs. I believe drug is the issue, not the user. Then maybe the question is to ask, koe hale vai uhinga ko ngāwe aki he toko taha koe ni e drugs, na koe ai hapalopale mai i api, na koe ai hapalopale mai i he family, i he siasi, i he community, pia na mo i ngāwe anga. O ki ai e ngahi a ki nau tolo, ki nau use e drugs he ngahi ahoni, koe ngahi uhinga whaka ekonomika, koe ngahi uhinga whaka family, koe ngahi uhinga keheia, o ki kai koha ngahi uhinga whaka siokita pe, na ako ki tau tolu ia o tau siokita, ke tau ke vapi he toko taha koe ni, ke awe ia ke whai tūtuni ki ai whakamau anga. Iai ai tō tonu e toko taha koe ni e tau koe ni stuto ne ke live, iai ne freedom to life. Pai kai ngata ki whiwhaka ose ki pēr ki lea koe ni, lea pēr tam siko sisu, ko au ko hau ke mō mao i mo ui, pēr ke mō mao lai au pito. Māloa pē te whainga mālia. Tapa mawhetuna sea, calling mo fua ke o ngāwe ake le whapālangi kātaki. As a practicing lawyer, Whitilangi Whanunu, I represent myself. I'm not here on behalf of other lawyers. However, I do take note, I discussions on email, I go lawyer, or go, they don't support for do goini, to use the capital punishment in drug cases. I think that's important, the statistics that have been shown, and think that's the risk that the lawyers, myself especially, that I'm concerned about. As we know, there are many accused who are self-represented. I think that needs to be taken into account, that they don't have the access to resources to back them up or to defend themselves. And most importantly, no system is perfect. No system is perfect. If we are to use the ultimatum, the capital punishment in drug cases, I believe personally it's not appropriate for many reasons that many of you
have mentioned. And most importantly, change is possible for anyone, especially for Tonga that's founded on God. Change is possible. And I think that's most important. The root cause of the problem is something to be addressed. There are resources, but I believe that there's still a lot of work to be done. There is a collective effort that needs to continue. One more thing I do request, for everybody, especially the lawyers from our side, my views, even by email, so that a lot of us are able to express our views on this important issue. Malo abita. Malo, true. Ko pete ke fa o se talanga. Te ot pe mi te wa. Malo, tulo at pesea. Ko tau tala no fa tonga fa pa me nga ko tau te tu tau be fo fo la fa la. Te fa tala no e family pe mo fo noa. Tau fa malo e fa nga mari ko ni. Se ko so se ti me ko tonga ko pe ke mo po fo ki tau te amate. Kau mau foto atu ke fofola e whala ka whai tānoa. Pa koe pēr e whakaukau o restorative justice. Pe kulawa ke tau sio ki ai. E te kaulawa rewa o mai ai ngahi whaamiri i e ngahi kolo ke nau whai e tala noa koe ni. Rangi pēr koe whamatala koe pēr me potunga e polisi. Ka ia rewa e whai second offence. Pe whokia nge whakamauanga. Ka kaulawa ke tau tala noa i. Ihe kolo o mai e tangata iki, o mai moe whae, o mai moe whaamiri. Ke taulawa rewa whai ki tāno koe ni he toko nia. Ura ki pe ki whai mo ta ofi, a ki nau tolu o whai e tuwha. He koe toko lahi taha koe o ki nau tolu o ku kau mai ke ni, koe whangi kau reka, a me ki tamai ki unau whai e tuwha koe ni. Te taulawa e tau tolu o whakangata ia, i he tau tuwha kolo, koe tau si rewa ka pau te taulawa whotu, pe tānoa me whamauanga, pe me ponungai polisi, te tau ngau e ake restorative justice. Ka pau e lava e ki me wate, iai pe me ngai fwoi justice healing ia, i he anga koe e tau nofo whakakolo, o taulawa, o kei ke tau natula whakalongolongo, ke tau nofo peo si o pepa tau lau atu ke whamiri koe, mai whamiri koe, o kau nau tolu i he kautu. Tufa koe ne trucks. Ka e lava e restorative justice o whakafoki mai tau tolu, whawhola e whala, tau kala noa whemahino aki, alu whatampepa mo hearing, e tau tokoni ai bege potunga i polisi, pa mga hi whakamauanga, koe e pesea malo. Malo, pe ko whamarote mo toko tona e ka mai ki he tālanga, mahu inga ki he ongoa mo reo, e ka whafonga, pe foki ki he wharea rea i he nao ngahi whaitutuni whakahoko koe tau mua pe ki he lele i taha whanua. Koe ui ko tau taimi ki ke fu lawe fuoloa ki he whamapopo me tālanga, os mahino pe ngahi tawhaaki kehe me ngahi poini koni o hake, o tui koe mea koku mauinga ke whaosi aki ai debate ai sea i he Pampogini, pe mo e tālanga e se whare rea, koe whakaha e tau loto, aki ha mo hiki hake mo nima, ko whe tawhaki mo popou ki ai, koe tawhaki koe ni popou ki he kaweinga, koe tawhaki ko whawhepaki he kaweinga, te tuke ka ake ki te whahope pāmati. Maro pere eksea ko kore konga whatapu, ko mutoro kui aku mo popou, ki he kaweinga koia, o e tālanga e ani, o kore pe mua ki whaha ki hike mo nima. Tā, o, tōru, tā, nima, on, whitu, palu. Tō palu. Mo tōku koe ke loto kei, ka tā ki whaha ki hike nima, tau wha, nima, ono, whitu, walu, iwa, ufu, ta tahu, ta tau, ta wha, ta nima, ta ono, ta whitu, ta walu, ta hiwa,
Wanoa, e ta, wou, e tau, to wha, wanima, wānu, o whitu, o wha, o hiu, to no, to ta, to rua, to tau, to wha, to nima, to wano, to whitu, to walu. To tau walu, sea. Ai aku loto e toko walu, e reke loto, to tau fuma walu, o toko na me whareni. Malu. Ai kono whamapo opo e tau tālanga i he pompongi ni, ha mahino he whahaloto ko eni ko whahoko he tokon karake, o ku popo e toho lahi, o ikai ke nau loto ki he whotu. Koe whaosko e tau pokama, te tuan whakamari ki he kau penolo, pepo ki hong whafunga wharearea, ke nā tari atanga i whehui o ku mou whewha hoko ki he kau whafunga, me kau matau tau. Whaata atu ka pakea mō ngai whehui. Tapa me Exia Frerea, o korebe moa ki o whamarumaru ati e talwhapapa ko kamata ki hui angoni ke sea ke whakaukawha whetutu pene matuani na e peke whotu atu ke raki whakamatala i mua ai i siu ma paloparema ko ni ke matala pe toka maari. Na u whamauia pe he e raki o mai e potunga e polisi, o mai pe mo e plisone ke na hanga whakamatala i mai tūkunga totonu o ki ai e paloparema o whaitokana tapu e whanuani. E koutu i koe peset si i pe ia o ku asi ki tu a, pa koe konga lahi koe whakamatala tala noa pe, koe ke hau to tonu. Pe au to tonu ke tau whanongo ke kau whiki tima, o kuna ulavea tonu i e palaparema ko ni. Pa koe ne kakato hono whakamatala i o e palaparema ke hono totality pe ko hono kano kato. Pe ko tui mahalo e te aunga ke whai hatau te ti peheni kwa whanua. O anga ke tu o ua, tu o tolu, tu o whaka, asima e ka kata whanuani, tu o taha kilo wafe tupu. Malo tau toko te au pehen. O inga ka kite, ka kato mai loto whanua, whika o ake me palaparema ko ni. O ko kawa ui hono ongo i mafa tuki palaparema ko ni. Palaparema o whaitopana tapu. O ku iai ai whae, pamono o whewhine o tonga whahu plisone te mi. Koe ne au atuia, ai palaparema o to'o malo pa whare. Whahu whataha pe whae, me me o whewhine tau taha wha. Ai ko popou at pe akia sea ke polkalama e whaituna, o ku ke hanga o kamatai mai ai ngāu e mamafa ko ni, pe te mau mui atu ai ho mau ngai wahenga. Ke popou, ke asima e loto e kakai ki tua, pa ko whamalo atu ho tari, ke tuanga pe mua ke mau tau ataina i he tipeiti kau e tuanga maha mau loto ke mau loto ke influence e kakai. Tuanga pe hao pe o nau loto to tonu ia nau tonu. Pe fo ko kau ngā tipeiti o ko fia e hene loto to. Ke hao o to whatongi a ko ni. Na mahu mai ke mau aia ko e umosi. Hinde holomui e ni ihina e fotu ke nā mai o whai whatongi a ko ni. Kako poupou atu. Ke tuanga ke aska kato mai o ikai ke fo i tālanga punga ni. He whia lahi au i he mo mea mai, o tala mai ho mo loto kato kon ka mau tolu. Ke whaulao he ikai ko mau mea, koe tau mea, koe ka mau wharearea, koe tau wharearea. Koe ka mau lao, koe tau lao, pa tokona o pita seo mo mea mai. Ka pe, ai poupou ke polkalama whetuna sea, ke whakalele ana ai polkalama pehen, ke asi mai loto ka kaipa ku popo atu au, ai ke tō taha ke tu ou mo tō tolo. Ka tu wanga mua ke potungai polisi, koe ki whamatala kone a mai potungai polisi, ki minte ua. Kai ki utuia ka kato ai asi mai ai palaparema ka kato, ka mo whahoko ho mo tu uni i he whamatala oku mo, koe informed decision. Koe popo atu e ke petuna e ksia, koe polkalama whahoko. Malo apito. I just have a comment. It's my understanding that crystal meth. Your name. Crystal meth is the hardest Your name. drug please, for to the get off record. of. Your name for the record. Okay, I'm sorry. Your name for the record. Oh, I apologize. Robert Lundstrom. We own the Top Restaurant.
And crystal meth is the hardest drug to get off of, harder to get off of than heroin. It's my understanding that changes the chemical composition of the brain. That's why after using it the first time, that people continue to do that, trying to get the same high. There's a worse one out there that's a huge issue in the U.S., and I just pray that it doesn't come here. And I pray that we can get a handle on this, whether it's more dogs at the airport, more dogs at the container ships, more dogs at the shipping company. It's getting here somehow, and Tonga's got to stop it. That's my comment. Mapa ke hautari ke Mahawa koe nego tani mina e maroi kse e whawhunga katak be maten ne koe ingoa. Mahu inga piti koe koe mena tulu whamata nai hange koe ni. Ne sai me ane whai e ai tau pehe koe whono whaka unua kone wanoa wa taha maha September wanoa wa taha utoni ulau. Pea ne ai mea lahi ilo e tolu pe whane ai koe ai. Mahinu kau polisi ke whakalahi no whankuri. No whakana koe mena tu mahatu ki lawe kia e tāne koe. Ngai e apoti panga koe ua fu katoa e fei tupe katoa e container mo mea tu whanongo e o te whanongo pe mea whanongo anga maha ku peku ngā ke mi ka pe kai kono tolu pe ko scanners ke te whanalahi u scanners e tau pe apoti mea mo e ua fu ko mau tolu ne ua ke mau whai ure e wolo koe trucks u tiki ke whai ia hin mea e pe ne pe panga ki ai pe ave pe whenga train aure fu toko train tamare technician si senior technician mo toke taa na fok me ko ya mo siaria ka ato tala mai donors io ai no ki fare make room make pe ka attach pe ke laboratory ka to kama te ko ai me ai kumari tama to ke taia o mai ko te pe steria o spe ko ya to principe tama me ai o ala pite tai fa ya steria e ha u ya biomet ke te me hola fa fu me ko ya ko te ki hola fa pe sai ko fare io ne sto he mape o ke le volgo la fa ma ngai man pe ko fu milion ne pene wa truck money lo tonga ko covid ko mau taren tan dia e ka kai ko te truck money ko oscar to me ko ya e panga ke covid mo panga ke trucks ko ha tunga fare ne fika olunga ko le ka mo fika fa ngo fu lalo apito ko ka priority ai ko paro pare mai mau to I health of God ko no tau i ko trucks pe lava o ko nga mau to me ko mau tano ka mau o mari ka to be fa fisi to ta ko alo apito Maria ya tameko ari ako make ako pare mai mau tolu re vai ki fai me ako ya pe ko ha no te penga ko ki te o haki ko no wa pe fare ko te mafati fito ye pure anga mo fare ari ako no teke te tafa ko ya ai ko fai me la he u mau tolu ai help imi kanga ko ya bona te pati bene ko ko ma awareness ke fu si ko la no ma obe ko te fu ko asiore tv ko tai mi ko po me o fe ma panga ma tolu ki ma awareness ke te lai ke pe ngai me fai me mo ta public health yang itu ona fai me ke promotion of mental health ko me ko dia ma tolu te ma tala no han ton ke drugs yang pu fa mai o ta ko hinga ko ma nga ko drugs o ga ta fina ke ice methamphetamine ko ni fa ko tu pe me ko psychosis e ui ko ya avanga fua avanga la hi e una hallucinate me delusion ko me ko la ko na paranoid te me dio hoko ma vai me mari de pe o mari o mo ta ke ho la mo nga ho la fare ka pe ka ta po ko bi au pito o po tamat na tu la ko ai si ko bi ai si fa ka tu tama ki tama ka bi ni kamata if ai so fo na au to pe te mo na kamata ke ta me ka te ta no me kuri au tan o ko ka ta no kuri ka pa ke ta no me kuri io mo ni pe na se ti ta pu na ta no mo tonki ito ita pu ka pa pe ko ta no me kuri ke poke goia pau abre ba to jadi usah itu fista ni no aku dengin no mapa fataha ko ya ita ka kai ya kamu abe tam si to kana abu to ba ta ke ba fere ma ka to ke ka usah be fere ma to ria ka u ko na tu la ko me ko ni ha ko te te fo pe na la ke me ko when I feel ma we psychosocial issue and I put ngawe u te ke fa la to ke kakato lo na la ngai me ke fa kakato ngai me ko ya pero tu fo ka ke tau te ai ko te ke ta fa ko ya kakato oye pe malo ako pau ko ki te aha fe hui ke aha fe hui mo fai longa mai hello ka taki mo ki mai mo ya lala ani ko ni ga mo fe hui
Ma ko tau taimi te whātā peha tongo o tōru pe tō whā. Malo peto exea. Ko whihui pe ke te vita vai lea. Ko kinei ki lave mai ko whai ako e kaure ka ai whonga te nalawa o mau haseniti ka tuke nau alu koe ke whai tōko ngā tapu. Ko whonga ko ia whangata he ko uhinga ko wilo o wai kakai ni ihi I tongani mai no peu tau nofo ake whai tōko ngā tapu ka wai kakai ni ihi I tongani o ngā aki na toria tau tama koe ni ken hanga londa seniti peko hanga o whaka ai seniti ke toi maa o waha hati patmeni pehe I he patungai polisi o unanga siofi kakai koe ni hoke ke nau tila whai tōko ngā tapu ko unau hanga tō tōkoni ka nau tolu ke hanga londa koe seniti pe ai no seniti ke toi maa ange malo mai koe tari ke whewi o ku pelawe enwe mo ngau ki he money laundering. Koe tari ki ai iyo o kui ai unit pehe ko ngau o whengau aki pe mo waka koe I he reserve bank ki ngā hei u mea pehe ka ku o whambeke ke whakahahen o ku nai kore he potu ngau ki he ke kabineti o tari ke whotu ke whaihanga au whawawawa ki ngā hilao o kawai ai money laundering mga hilau ke ange koe organized crime mo keng ako nga hilau ni o kuya ni filala ve ya mo ngahi grupo fa pule ama o na fai nga ngau ko ni hele volo to la la yang taina tau un te ngau e fa totoro ki he high level ko fa lave beke ni o pehe ko fek ka kono mo ni ko tala no ko ki drugs o ki kai ke tu to ta tongani o ta tau ta nga funu ka nga pi pe is a global challenge ki nga funu pe o ki ai nga hi fotu tu mo plan nga o ya United Nations no ko mai guideline mo nga fa hin ka ko tari ko ki o fe I o ku fatonga he pot nga o ya ta fa ko ya ka fai ai nga o pe mo nga ku fe ka o ki malo Malo, se a whamole mole ko e whehui e whini motu an ke whitu ona. Ko tui pe se a mwe kau whakataha, tau whanongo, ko e lahi tahe palpalema ko e ni ko hinga ko e tō lahi ke mau hanau paanga lele, ke hanau wahi lele, hanau ngāwe lele, mwe ngahi palpalema whakai paanga. Se a ko e whehui, ko ai lao whakanganga mahu inga, ko e ta wini mahale whango fulu, me mini mango fulu hono tālanga, I mono whenga ke hu mai ki wharearea. Pau mau whakawhita, ko ngā kua o mai he wafe wanoa, ai lao ki he wā o ngā we, peko Employment Relation Bill, o lawe he whini motu ani o si pas, pia mwe whitu o kui ai, ko e whehu I sea, e anga whe hano o mai, ke whakahoko e lao ko ini. O ku kau e lao ko ini kono malu I kau ngāwe, mohono whakai ai ke whoto o e ngahi ngāwe anga. Au ke foreign investment o ngā wiri fia he o mai o investi tonga ni, he ke halau e kene malu I anau tolu employers, koe whehu I. E anga wheho no whakafoki mai, pe koe whetu o ki ai, ai lao ku whakanganga koe ni, koe ha tau ngā ue e whai, koe pe whakaukau, ai kau taha o ngā ue e whini motu ani, ko siri ofa whanua mai kau ngā ue, ato ngā, ke mau lele ato, mahino pe ke mau tolu, o ke hene awhio ai lao koe ni, te keike whamoni huawhaki ai. Na lawa ke whakamama, ke o mai e lao koe ni, ke tokoni ke he palapalema koe ni, set e tau minimum wage, ke ki lakalaka haki ki o lunga, malu I kau ngāwe, malu I mwe kau pule ngāwe, mo lava ke langa whalakalaka I ho tau whonua sea, koe ki whehu I peia, tokoni mai, whamarmo. Mere koe, o kiki o tau ki aha fu kau ngā tono ho whehu I mwe ka weinga aho. Ka neongo ia te tope whangamari koe ni ke o ata ki whamatara no whekau aki pa mwe lao whanganga koe na
ai nei o si tari e wharearea, pena e whahoko ki loto a ki whaihano World Ascent. O ko tūtiki ki whakakato ta whako ia o mga tuunga i he tohi tangi nei whahoko he ka businessi ki ne awhio. Koe toenga ngāui ki ai, ko tui e whawhokpiki he pore anga. Pa moe kau mau businessi ki whahanau. Tala no whekau aki moia. Ko tui maha kua topiki na ki whahatālanga a mui. Whiu hoko. Malo, ko ngua ko neusi tahalatan ko lele me peme university whafonua tonga. Kata whamoi pe ko ki whiu ipe ki a te vita vailea. I understand me vai ne whai ni nai, ne whai whata noa whikau aki pa moe the National Plan for Illicit Drugs. Koe ki whiu ipe ia koe whia ilo nai pe koe talu e whahoko ngai ngāu e koe ni mo ngai uma ngāu e whengai aki koe ni ki hen fight against drugs. Koe hana tu unga kua ki ai pea hes wena wha ilonga mai ku effective over this time hononga ak mai. Ma koe pe malo. Mao wito ke whiu whawhofo ia. Io na ulawe nei ke National Action Plan. Kuia te au heni e tatau National Action Plan. Ka pate mō manatu ia e whono whafonua ua nei whai November wanoa ua taha. Nei osi pe ai ngāu e koe ni pe a endorse ai palani ngāu e whafonua koe ni. Pe au ki ai tala whatongi ai ke ngai kuwhi kau ako toa pe. Ka wai putu ngai polisi, ngai putu ngai preanga. Pe au ki ai me ngai whatongi au ngai NGOs o au ki community. Ka koe tari koe te whai te tari atua me putu ngāu e. Ko hui ku mau I loto I he kolupu pe koe timi ko ia I he supply reduction. Ai ko mea ko mau enforce ai ahono supply o illicit drugs. Ke ngata pe I whalafonua I tongani ka e kawai mono siofi ai kau a whanua. Au whengau ake ai pe mo kastomu. Pea mo ngā hei sino ke kehe I he Pasifiki o au pe ki he reworo o whawaha pure anga. Ka koe he kai ke ulawa o tari whakalufua he palani, he ku I tu aia me he mentate koe ngai polisi. Ka koe whakalufua, koe palani whakafonua en, ka kono ngawe I ton ke ngawe whakafonua. Ke ngata pe pule anga ka ngai ku whikau aki. Aia koe ho whehu I koe a koe, mahalo e lava ke tari mai he ngahi stakeholder ke he na tawhaki, ka me he pot ngai polisi, eo, o ku mau whaia mau tūku I ngata, whatatau ki hei ngāue, mo mea ngāue, mo kau ngāue kou mau ke whakahoko ano enforce lao, o hi koe mandate o mai I he supply reduction arm. Mahako tari pe, mawa. Peo I ono oko. Tapa meresea, ki whiu I wawe pe, koe ki whia ilo pe, ko ilo pe o si kamata lawe mai ki eika koe ngahi kupu tau kei koe ni, e lava nei ke mō ki whawhuafua I mai pe, ko hei tu unga whika o kua o kei ai whaihia koe ni, ai ngahi keisi koe ni, whataha mo ia whiwhine pa mo e tangata, chenta, pia pau lava whawhiofi mai ko hei fo I uhinga te whito o kunau ngawe aki ai drugs. Fo I uhinga te whito mo whika ua, pe whika tolu, kaha pe haki I mea te moala whawhiofi mai malo. Malo, pomalo ki whiu koe ni, mōne a putu kotu ka konga mahawinga ai data, peko statistic, ka e mea pango koe taimina tuku mai ke motuani ka mite nima. Ka koe tari koe ki ai, me ta whake enforcement, o kuosi laka ke ai nihi ko maupuke o whaka ilo koe I he drugs I he tahawhe. Pea ku peseti maolunga ai re-offending. Repeated offender, mga tuunga I he addiction. Kung natolo ko atiki ke mea ko ni natolo pegi. Koe ni po ke whailo alu whamauanga, alu ngai pula ka taim ko kuna ata mai ai, o toi puke pehe ka polisi, I he tawha koe ni. Koe ratio koe I he whewhine pe mo tangata, pesete hi waua kuna natolo koe ni, koe kakai tangata. Pese te walu ko ka whewhine. Taimina tau ko mo whatonga I be I he trend koe ni,
ne hauani ki ngai mahina ki muini o ku kakape ki olunga ai fika koe o ni o kakai fefine i he age group o ko tau sisi taha ko tau tahau o spuke fukailo ko tau lai taha ko ova ko he tau ni manoa ina toko ova tau ni manoa o ku wa ke toko te ma fitu i fika kon ko tano ki ai ka mahino be ko e ba ta ko e ta uoa ki he tau whanua ko tau e o ku most active ya wa ko ni malo Feo i hoko mai. Amruan Vesea. Koe toi ki fie kaupe ui koe kawenga e aho. Ka kou fie whakotu atu ki he Deputy Commissioner. I he whakotu koe a biako polisi he tahi wānu wālu. Ia whakamore more pe. Nea ngai e Minister ko mamao ia kauora. O whakotu ai ai foi unit na ui iloa ia. I tangata puni. Koe PAM. Koe Police Mobile Unit. Ia koe whai unit koe ni na nau on call he tau e ua. Pana e whakakau ia i he patseti. A putunga polisi. Koe ku hoha a. Koe taimian o totonu ke whakotu a Police Mobile Unit. Koe taimi koe na e lorotonga a ngau a Police Mobile Unit i tonga tapuni. O turo e peki he whakatahangani. Koe ngahi hopi. Ne kai ke moke ake i he taimi koe ia. I e ngahi mea ko tope o ripoti mai ke putunga polisi. Ia honi sea koutui i kai ke toi veive ua. Pau e toi whakafoki mai ai uniti ko ni ke putunga ue. On kolo he tau e ua. Traini ki nau tolu. Koe ui, koe ngau e whakahanga tonu ke trucks. Ako ulawe, whanonga maupe i he ongo i ngahi tokoni ke whakaivia ai tawhaki ko ia. Sea, i kai ke moke hake, ai trucks o ka pau e toi whakafoki mai ai uniti ko ni ke putunga polisi. Koe tū ia, ai mutua ko ni, maro o bito. O malo ke feu ko ni, malo ke tunga ko taimeni, ko da ko ni ulo tonga ngau e pe, au ku ki lili u pe me Police Mobile Unit ke Police Tactical Response Unit. Ka pate mo whatonga e pe tō kunga ko kua e ahoni ke he hiwa ngofuru mo e wala ngofuru mo e ahoni. Ulahi e ha mai ngai mea tau tai whalao pa mo e mahafu he kawa whanua. Ka koe waka koni une hauka te whatongia o ku kau ai e nau pau ke nau am, hiri ano train ki nau tō. Mo mea behe ngai tau si ko hiri, na e au ke tōnga o ku whai ai whana ak i he anga koe o ngā au e koni ki ano enforced drugs. Ka ko whamalo ke whihu i koe ni, koe hui koe mau inga o tawhaki ngā au e koni, kau pe tawhaki koe ni he priority a putu ngā au e i hano lalanga hake ai capability, ke ngata pe mea whakako ka koe umea whakangau, e toko ni mai ai Australia pa monu sila. Ka koe, ka ki liliu pe hingoa, ka koe whatongia o ta taupe. E sea ko kore pe ke u whakakato e tari ai matapure koe ko lawe i pene takatuku, na e kai ki kakato e tari ane nai. Ki he uhinga koe o ku mauhe ni ihe mea koni. Ko tui o ku lahi pe a matalahi ngahi uhinga. Nei lawe ai lea ne nai ke unemployment. Vai ben ihu mau puke o mahino me whai ke eke koe me whatotolo whai. Ko taha e ngahi uhinga kuna u whiri ai drugs. Koe uhi o kui kai ke aha maonga mo ui. O koe ke aha. O ku kau pe ke ai pe moe parparema koe ngahi whamiri. Pe au ku tō i waha ai e whanau. Koe uhi ke nau survive. O hokai ngahi mea pe. Ulahi be mga uhinga ke, ka ku kau ki heni pe moe addiction na ulawe ki anai. Ua sik tō maha uhinga u whaitokanga ki ai, ko kina tōru u whafoki me muri. Ko si laka ke he taha whea kina tōru whafoki me muri e taha mo fulu ko osi.
awarisi pesete whaafitu a ginau tolu ko criminal jeopardies. Ko ginau tolu na mo ua he ngahi hia. Ko ngahi hia ko ia o ku kawa e drugs ko ngahi hia whilawe ko mo kengi. Ko tango whakafoki mai ginau tolu o kunau atik ko nau tipeni e drugs. Ko paupe ke tau sia to ilo. Tango nau hene ko hae nau mea e whai ke mao e mea ko niki whalato e nau whia mao. Malo sea. Malo sea, ka whamurumore pe ko ki i whehu e pe ko ki whafonga wa wau tāwha. Ka kou hangi po lawe, te whahoka pe whehu i, pa kou tui te ulawa pe o tāri. Hangi ko ho taukawe ulaki ke he poupou ke kawe ngā, ko hono whakamana wahe, ai whanau hono whahako hi ano awe ke whamauanga. Ko whehu e tu, pena ke hu whamui e whamauanga ane whe. Ke meai, o kai ke toi ngā ue, hono whamana wahe e whanau hono whaihia. Tau te ate ngā pūpula tau e ni maka e o mai o kata tā ni mai tu a mui whitapaka mu pie whia. E ko taha no awe ki whamauanga, ko pōnga tāna pāanga ke pureanga, ka mu mea i pēko potunga polisi, it's a non-profit organisation. Ko kuki komenti a kuia ki a moua o whafonga he whainga maari e koe ni, ke whotu he tō taha, pia pōpou he tō taha he wharearea. Ko kutu ume ka tangutu katoa koe ni, o koe mau netweka whenga oe aki i he parani whawhanua la e lawe ki ai komisiona. Mau ngau e kotoa o whai, ko whai peitua he kiri pīnati. Uinga ia mea nei whaingai a rea whamui mui, kene hango ngau e aki ai restorative justice, ko whai kore pe ke whotu umua hatoko taha whare a rea, ke whau a settlement restoration I loto i he criminal justice system. Kai lava ke mau ngāue, pa mui ka kai mani ki loto. Ko hono whakahoko na I isiu, o whaia I tālanga I ahon. Malo apito. Wheu I hoko. Malo e lau mali sea. Malo e lau mali e kau whafofonga ka pe whoki kia tek mau tolo mau. Lele mai ke whaia e kau mai ke consultation ko in mo fituna. O ka kia whehu I ak sea, ka tak whamoe more pe. Ko hinga, ko tali koe ki he, ko hinga ko se nui whanua, lere mai me makau ngai lot. Ko whehu I pe sea, ka tape sea, koe ka whehu I ko hinga, koe ku tali koe ki he kawinga, o whakatou I o pe, mo whakatou I kai. Ko ku hinga ki ai sea, o koe e spectrum, pe koe hoko, pe koe degree, o mafa tuki o lao. O koe ai pea e mau, hia koe mau mo whaito o kona tapu, pe tau ai ki ai whehui he ahoni o pehe. Is this the appropriate sentence? Ke mau pe pea ange ki ai death penalty? O koe ai mau mo ngawe aki. O koe ai e manufacture, hono ngahi. O koe ai mo e supply. Pea mo e export, import, o kehe pe ai ngahi tūkunga, pa mo e degree, o mafa tuki, o hia koe nisea. Pea koe mafa tuki, o fuu ma mafa aupito, ko alkelai. Koe toka ngā pe aksea, koe hinga, koe alu ai taimi, o asi mai o kukau ai whana wiki, I ai. Pea koe kau ai whana wiki, koe hinga, o ku teke I mui ai kakailalai. Pea koe ku tali ki he whehu I sea. Neongo nau tūpe ai loto. Koe hinga, o whata tau peke culpability o taha ko ia moe, mo seriousness. Ka toki ma o ku mate haleka. Koe uhinga pea ilo. O kuiai, koleka kuia was intentionally killed. Ko hinga kono induced, pia coerced, e hatalahi, ake drugs, mate, ko tuia, e talahi koia. Iksea, o ko pehe, ko mea koe ki he mandatory e mate koia, pe e ku discretionary,
o ki he feitu una ia mo kau policy makers. Pe toi oange ha maximum pe ke ai mate, te ko mandatory mate pe ia o pe te whamormore. Ko he feitu una pe ia, pe oange pe hama whai ki he judge, ki ne ai pe mate, pe koe toi ki holo holo hifu. Ka koe tui e whine motu ani. Ka mate haleka, ko hinga ko no induce ka coerce he a kakaila lahi. Koe tahalahi ko ia sea, ko tui au to tonu ia ke. Whai mohiri whaki lewa ki a te ia. Ai tau te ako ia. Kua alu ke lahi, ai involve kaule ka sea. And that is my concern. Sea whamaloat ke feitu ona, whamaloat whoki ki he whainga maali e lelei koen maulawe ai, maloa pita. Alo se miri, whewi whakao si. Malo Extea, Olivia Fa, koe ki whehui e ni te o atu ki he correction ni, whaiwhakao se miskava. Na e pehe i ho whakalea ane nai, oku ai tō taha oku i he life sentence i lolotonga i he pirisone, pia nake toi whakalea o pehe, na e osi o atu no whohata o taha wha, i o sio i he whale o tōku ai ai tō taha koe ni lolotonga i ne tautea life sentence. Ka koe whehu i, koe ha o te o atu ai whanau ki he loto pirisone, ke nawo o viu musio i wheito o kui ai tō taha koe ni. Koe whehu i taha ki he Deputy Commissioner Police. Koe taimi koe o ku hopo o mai ai ha taha ki whale hopo, whekau aki pia mo whaito o kona tapu. Mahino koe ki he ngai process, kono puke ha taha o ku mak mo whaito kona tapu pia mo paanga. Koe taimi ko omi ai koe ki whale hopo. O ku mau omi ai whaito kona tapu pia mo paanga o present i loto courtroom as a evidence. Ke mea mai ai whakamau pia mo tō taha koe offender. Koe ngahi whaito oe mo paanga na e mao i hono possession. Ke whai ake ai whakailo. Ua ai whehu i. Oku tafe ai drugs pia mo paanga koe oku mao i ha toko taha hono puke o alu ki whe. Oku iai ha wheituu o whakaau hai ai drugs koe ni pia koe paanga koe ni o alu ki whe. Koe whakafoki ai paanga koe mau ki he offender, ki he tō taha koe mau, o smahino koe drugs e whakaau ha. Exea, ko tui i he Illicit Drug Control Act atonga, pe koe Criminal Offences Act, o kui ai rehabilitation. Ko kole whakaivia ai rehabilitation, ke ka mata me pilisone. Pea tāna ki atu ki ai, ngahi sektoa kotoa ai puleanga. Fie mau ai counselling. O hoko ai palupale ma i he whonuani. Ko ikai ke tau mau hataimi, ke tala noa i ai. O kuai ngai palupale ma, o kune whakatupunga, ai toko taha kotoa pe, o kune mau e kawa malohi, o kune mau e whaitoko na tapu. Pe, o kune kai haa, hufanga e whatapu. Pe o kune hoko koe puli, kene hanga pule i atu hataha. Koe palopalema koe ni, it's a mental health issue. O fie mauia ke kamatai, i hono reinforce a rehabilitation ni. Kamata me pirisone. Kamata ngahi ngawe e puleanga. Ngahi sektoa, private sektoa e puleanga. Ko pirisone, e lava ke kamata ai a rehabilitation ni. Pea toki omi ki nau tolu ki tua, tu whaat ke ngai NGOs o nau ngawe whikau aki mo e counselling pe kone rehabilitate. Ta mea ko toa pe koe rehabilitation, koe tau tokoni ki hono whakafo o, pe kono whakalelei, ai whakakaukau o hatamsi pe koa ki tāhine na e mautangia,
pe wesia e fai toko na tapu pe ko fai nga palpale ma pe exea malo. Malo pito. Eu korpe ka te vai dia pa mo semiskava ke mo tari fe fa osi pa mo fa ma po opo mai pe e tau talanga te tu pe fa nga mari ki ke fa fonga ko mi he Salvation Army pa mo farmahaki Dr. Pulok ke mo mui mai pe o fa ma po opo mai tau fataha. Malo se tari andon pege fe hoi kone ta gosi ko uraki patonton be ai fe hui ko ke ha fe lave ai fe hui ko ni pa mo presentation ni fora ane nai I o lotonga ia to ta ngau ki mate I la lo lotonga ko nga u an fora o ge ki fa e mo ki tau ta fa o huange I loto e fai to ke fai ngau ki ke he pe o ko ke an fe lave na mo ke sulaki se ko fa mapo pat pe ia I mena lave ken nai te tau hangao o mi kotoa ngai fonga ka more fai totonu he ka fonga aonga ka bau loto ai kuri hufanga whatapu au neanga sniff half a container ke mui ke kato koe ka kui kai tui kia li tia a tō tahataki ka tae aonga e fonga ka pau pe ha taha ia uia e skena ke ture mohe ka pasi hambea hei kai aonga mea ngau e tapo tahaya. Pe hei kai pe aonga ha fonga malohi a hen ka more a justice, a honesty, mo fai totonu. Mea ngau e mau e tau tolo. Pa ku pou pese te kai lo tūki ai. Ko tau transparency, tau atakitua atamooni, e fai ngau e koe ni. Accountability, ko tau tolo koe os whakangofua pe whakamawhai e lao. Ke tau hanga taui, malohi morea malohi ke whaitoa tai whalao whanuan. A ngai pillars koe justice and criminal justice. Koe tau hanga whaka malohi ai tau ngai whatongia koe ia ki he lao lolotonga. Koe lao lolotonga ko o singa ngau e ke mate beai. A tau taha o owa he kalame ni ma. Kilo ni ma. O apply e lao lolotonga ke tau taha pakosi ia ia. Ko tō nāma nā lawe ke nai e, ulo tō ngāo, nā mata anua ka ane po, tō mata o tākani, kōngo I whakato malalai. O kia deterrence ai, deter e ako ai ka kai ai. Pau kāna whainga maari ai, koe mata ke mata he o destiny mene whakamotua, mata ke mata, tapota he ke tōta punishment. Talamai si so, furi hoko wahe koe, ka pae ko wahe koe. Ko e whika ia o tau mui ki ai, ai whainhuna ka laisi. Ko tui ko konga ko ni ki fa ma popo ni son tol ta no son e valu vesta lo ki ke ta ta ko fe fine ko ni na hau ia ke ko tol mo ni mau lao commit adultery stoning ko tutun enforce lao ki ha lo si su ki ko ko ke hau o ke hanga hala pa ke stoning to foi ma lo ki na na tu ki he ne mau lao pa tutun ke ultimate alu ke tau te ko stoning ke mate ko me ngone tarang si so sin no more sio lao ko crime ia sio lotu ko yang hala ia ko tano yang hala ne fai me ko sisu o tu ko foi moto lo ka tau tolo frausipe kakai ofa fonua o fe mau ne afio ke ngai fonua ko ni ofa fonua ke ka hawe fonua ko ni ka mau pe he kakai ko ni una nga enforce la ko ni tau pe ke custom police tatalak fa mau me prison ka ma opo foi te au ko ni he ofa fonua mo honesty o se me a fonua la ka nge he tau te mate la ka nge ene rehab ya na ia he tau te mate ko si tau e mo ni ko ia ke te fai e ka tau ka unu ke foi ta faki ko e tu si huri ka tupu e huri e tu si nge ko kau Itali Sicily e kau mafia ko ia e moto e huri ka tupu e huri pe he kai ke fonga ka piki mau e tonga he honesty, he whai to tonu me ofa whanua, ofa nau tui, o se palpare mai whanua. Malo sea. Komisionarero. Malo sea, ku ke kau ngā kau beba mo e whewhikau he tari e whewhikau. Kaku prema pe kamata ki whamala ala I he keisi kone lawe kia e whewhikau. Ko fufua keisi ia, o ngā ue kia e potu ngā ue pe tautea o ngā kukura ki he mati.
e tari ai whanton ke lau ni wano wataha, pe puke e ka polisi to ta ni wano wa, pe hopo e whamaanga wano wa tolu ta te ai ke ngā gopura ke mati. Wai aisi na whiunga mo ki kalame tolu noa. Pe ngā wea ke putu ngā polisi mo ngā polisi nusila, po mai me ai tongan, alu, ma whi mai noa ki whai katoa ngā we tuanga ke alu ke mau ke mui mea taha. Puke ka polisi, ai nihi ko ia, whai ngā ue ki ai, whai rore wa tōtaha koe ni tongan, oa oa ki heola koe ni. O tu mo mea pe ngai ngongo tu wata putu ngā ue, he ngai mahina si ko hiri, wea ngai puke ki muin, u ova he kilo ni ima, o whatatau ki tautea konu o mai he lao. Kau whoki mai ke tare whehui ai kaunanga, o whilawe i bea mui whaito kona tap, pa mui paanga koe ku mau puke, pe ku awe ki whamawanga, koe tari nou ki ai iyo. Ngāwe koe mui whatotoro u whai kau polisi o āti ta ia i whamawanga. Pa koe ngahi koroa koe ni, pa koe eksipiti koe ni, o kui ai hono lao, ki he whamaoni, pe au tūtoni, ke mau tau ki malu, pe awe ki he whamawanga. Ke hoko koe whamaoni whakahaha, ke tokoni ki he whamawanga he whai tūtoni. Koe whaunga koe hono whakaauha, o tahani ngā hipore nai whikuki mai pot ngā ue he kōhiri, ka hui kai kia mea ngā ue, kai ke ako i whiunga kau ngā ue. Kai he kamata mai e ngā ue koe ni ai kau polisi e task force, nai pau ke whakawholau pe ki muri e whai ano CV, e whai whi mai no aki pe moe. Kau polisi a Australia, pe heki New Zealand, ki ono CV, pe a kalawa e haupo, o dispose ai pe i ngā hiret, i ha whaunga o ku malu, pe mo seifi. E nea me koe ki he taimini, ko malawa whai whi ngā ue aki, pa moe pot ngai mo ui, koe mea ngā ue, pot ngai mo ui, koe incinerator, pe au kuia e polisi ngā ue ki ai, whi ngā aki moe kau kalake e whamau anga, mo ki nau toro e pot ngai mo ui, mo kau ngā ue, pot ngā ue, i he taimi o ku whakaau hai, pe kono tutu i he whonise koe ni, o ku witness ki ai e ni koe ni, pe au ku māhono ngā he mea whakapepa, o report ki he whamau anga, ai whaunga kono whakaau hai. Koe konga pe ki lawe te u, toi lawe ki ai, nau lawe whoki ane nai ki he paraparema o addiction. Pea ku whilawe ia mo whakaukau ki he rehabilitation. Pea kutui ko ta whaaki mahauinga ia, o ku mahauinga ke whaiha ngā ue ki ai, ke ui nau lawe ki he repeated offender. E nau hao pepe nau vilo, alo ngai po pula toi whoki mai. Ka pau e whai rehab i hatuunga o ku lelei, mo maulunga nge koe lawe whai me Salvation Army. E tokoni ki hono, whai tō e paraparema whakaata mai, me mo addiction, e tokoni a kutoi ki ngā ue. Kau whampe sea ki whausi aki, ai whamanatu ai plani ngā ue whakafonua, o kui ai whatongi ai ki he kupu whikau aki kotoa pe. Pea koe plani ngā ue ko nina e tāria he wanoa ua taha, ki he wanoa ua wha, pea kutui o waweni ana hanga ue, ke renew ai plani whakafonua ko ni, pea kutui mahauinga, ke ala katoa ngā he kupu whikau aki, he kono mo o ni, e kai lava ha kupu e taha, e kai lava he pureanga, kai lava i he tau ngā ue katoa o whenga ke te kolo i mwhasisi e paraparema ko ni, pea koe i whamawope o whai, whamaloa te mawhanga maari e. Millie Prescott me he Salvation Army. Malo sea, pea ko whampe ke tali ki he matapule koe me TTI, o whikau aki pea moe data koe o he senta, koe toko tāwhia no nge au tupu ne keisi o ngāwe ke senta he taimini, ua nge au tupu ai waiting list, o ki nau tōluia ko ostu tūni i pea me whamawanga, ke nau la klava tu ki he prisoni ngāwe i taimi koe a pea nau tōku whoki mai, ke whai hono tokanga i kina ki nau tōlu. Pea koe peseti e taha walu, koe kakai whiwhine, peseti walu ua, koe kakai tangata, pea koe tau sisi taha ko ngāwe senta he taimini ko tau taha tōlu. Pea koe tau lahi taha koe o ku ngāwe ke senta he taimini ko tau whitunga fulmaua, tau whitua. Pea mā koe ki lawe no ia ki ai, pea kou whampe ke u whaosi aki ai poupouko ia ki he mea ne lawe ki ai tokoni commissioner, ai palani ngā ue, ai whonua, pea ki ai mo ngahi palani ngā ue, ai ngahi kupwhikau aki, o kwhima o ke implement, pea tauhanga o whakaibia, ko inga ke whai hono whai tokoni ai. Eksea koe familia ni e walu, ko nau kore tokoni ke senta,
ke oange e nau whanau pe koe kupu family ke whai hono tokanga e kina ki ha rehab. Ka kono uhinga koe ki ha rehab i tongani. Ko whai lewa ngawe a senta ke siasi ki no usila pe a koloto lelei pe ngai family koe ni ke nau whakapaanga hono ave e na hona u memi pa nau ngai family ki rehab center e siasi i no usila ke whai ai hono tokanga e kina ki nau tolo. Pe a koe uhinga i ok tue center ki he firma o goia ke iai ha feitu ke omi ka kai koe ni o whai hono tokanga kina tolo. Malo apito. Toke tā mapa puloka. Marosia, koe ki whakakato te me koe mutonga lere te nimi. Koe ka rehabilitation center ko mauhingo ki ai. Ke whakapaka fu oa e maunga au e. Pe mo sarapisi nami. Pe pake me office ka polisi ai. E ta moe mea koe ai. E te moe investigative tu. Kai toke te nimi pehe ke anda pehe hell. Ka kupake office ka polisi. Pe whakapaka au mo sarapisi nami. I proklama ke o whaka rehabilitation ta. Ai ko tu uia mea koe tau pehe koe ne priority ki mua ratang koe COVID. Pehe koe pehe uki ai truck fund. Au te nimi o ke te hapanga pehe. Uhoro o pete ki lao. Ai koe mea maui ngae. Whakasi pehe koe te tau toka te mei wharau maari. Tau pupo ka tau pehe se misi kau te tau pehe tau pehe. Koe anga halai uhoro pehe. Maamani mea koe. Ako mangai pehe deterrence. Ano whinga ai koe. Koe mana wahe. Koe apasia ka si hoa. Koe mana wahe ka si hoa. Kapati tau apasia ki tau lao. Te tau mana wahe whai i lao. Ka au whakataha mo si hoa. Ka tau mau. I respect the rule of law. Koe pe malo. Oi makainga ko tui koe ne kakato ia e tahu pokama tālanga eksea ki he pompogini. U whamarot ki he tāko tō peu kau mai ki he tālanga. Koe fuafua whahoko ni he wharearea pokama pehen. Peu kea manak lele ki he kahau e toi lele iange e mau fuafatongia. Pe foki ki he whaunga ngau e ai wharearea whahoko kuhi pe koe kakai whanua. Me whaunga ngau ku whahoko mai wharearea. Koe ko whie whaosea ki ku whamaro ki he kaurea. Ka tau kei ko tope o ka mai ki ta pokama pe fo ki hongo whafonga ka mai ki he pokama tālanga eksea. Ko koet ke mo mea ki ronga ka tau keres. Ka koe kes tau ki ko si su kais mo varai o toa ka tamai whewhe la mari marion ki tau toko toa hauan whaipio tai ngata. Amen. Tunga i heanga lelea pureanga Australia, o kumalawa i ke mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.